From the Bible, we go to Matthew chapter 16. Matthew 16, from verse 13 to verse 20. Amen. Matthew 13, verse 16 to 20. Sorry, Matthew 16, 13 to 20. Oh, right? Amen. Okay. Matthew 16, 13 to 20. Itere jisola pitile matubong akesaria, Filipi abutisha barujua bagawa are. Batureba bolela mwa moto barikima. Bona bare, baba mwe bare, utuane mkolobeti. Baba mwe bare, Elia, baba mwe bare, Jeremia, uba mwa bakopi. Yesu are, kumili nale rikima, Simon Petro apetula are. Ukresta mwa mudimu ya pilau, Imo Yesu apetutu are. Wale kaonolo wena Simon mwa tuona, wana kasina mane malidi utule choseo. Kitate wa maudimo. Kumili nake ubota kire, wena upitro, ulisuka leki kawo awa kutewa yaga unima lona. Miki korota kujula bakudi kasiketa ufene. Kikawonia ni khono ta mutu wa maulimo. Keo kawo ni kema mole fasi indiko kema wale maulimo. Keo kawo mkunu na mole fasi indiko kunu wale maulimo. Mutango ulaeji balutua. Mutango ulaeji balutua bagawa araba sikeba abota mutu reye na elekresi. Amen. So, amen. Amen. God bless you. Banaba mudimu kila filmu kamula itawarna uru twaiti mu haimu. Amen. Salamu climax of prophecy. Today beki jumar kabala ka khupulu mu hapesi ya kabala ka kereke go ba phutha wa modimo motlao di phutha wa modimo mo semoyeng. Amen. Amen. The natural church and the spiritual church. Amen. So because go botlhokwa kudu rwana ba modimo re tsebo na re rapela modimo go tloa mo kae. Amen. Then re bala mo Bible re khwetsele taba e kereke botsebotse e thumile go kwagala botse Jesus Christ a le mo lefatsheng a bolela re yena o tloa ga kereke ya gagwe mme di kgorotsa go dula bagodi di kaseketa e fenya. Amen. Now ge re lebella mo lentšu la modimo re khwetsele gore kereke e Jesus Christ a re tlo yaga e na le foundation. Amen. O re ga bolela o re godimo ga kore go na le mo e agiwang go thoma gona a eno agiwa mo gotlhe bebele e re upon this rock I will build my church. Godimo ga lesuka le. Now re a tseba gore that rock bana ba modimo a se motho ka ga batho bangwe ba dumela ke Peter. No ga botsebotse Jesu Kriste o ba bolela mo mantšong a kore o ile ba botšiša potšišo le ka gopola ga a bolela a rena batho ge ba bolela morwa motho ba re ke mang. Amen. Bebele bangwe ba thoma go araba bangwe ba re ba bangwe ba re Johane bangwe ba re Jeremiah. Then ge ba fetša go fa dikarabo tšeo ka moka tsona Jesu Kriste a rena jwale ka re ke batho ba di bolelang ke dikwele lena le re ke nna mang. Amen. Jwale ke ge o araba Petro a re wena o Kriste o morwa modimo wa phelang. Amen. Jesu Kriste a napa re o tlhogonofaditše wena Simone morwa Jona gobane a se nama le madi di go tuletse taba ye ke tate wa le mo le godimong. Gomme jwale wena o Petro fela nna ke re mo godimo ga lesuka le e seng Petro lesuka le la go tulela Petro na Jesu ke mang ke mo modimo a ilo a gore ga botsebotse modimo o tlo ga kereke ga modimo ga Revelation. Amen. Yeah. Now Revelation bana ba modimo a se ntho ka e fang ke motho bebele go bala mo lengwa la John chapter 6 verse 45 e re ka moka ba tlo rutwa ke modimo. Ka re ke ntho Jesu na bolela le Peter a re a se nama le madi di go tuletse taba e ka mantswe a mangwe kereke ya modimo e agilwe solely modimo ga Revelation. Amen. And ntle le Revelation ngwana modimo a o kgone go ya felo ka mantswe a mangwe Jesu a bolela a se nama le madi because go ne le tse dingwe bala ba modimo selo sa o tla ka nama le madi ke selo sa o tla ka motho gore re ka no dula mo la re mara
jwale ka bana ba modimo re ka bontšha jwang gore re ratana ra no kwanela ntho e nngwe wa tseba ka botlhale ba rena ke taba ya madi le nama eo mara kereke ya modimo a e identify selo ka dikgopolo tse di botse tsa batho go sa kgathale gore ba botlhale o fitlha kae modimo a seke a dumele gore kereke ya gagwe e agiwe modimo dikgopolo tse di botse tsa batho. That is why Bibele a gone le nama e tee ka gona go e kgokgomosa mo pele ya modimo because go sa kgathale gore ka seemo sa nama o ka ba o na le bokgoni bo bofe modimo a berekile mo selo seo. Now re thoma o lemoga re kereke maatla a kereke ya modimo a ka mo mathaleng a batho ka mo bokgoni ba batho mang o kgona go organize mang o kgona dilo tseo ka moka tsona a se ka mokgwa re mmešarang kereke ya modimo. Kereke ya modimo go ka lentswe la modimo e mmešadiwa go rona dilo tse ba di dirang ke ka baka la kutullelo or ke taba jalo ba ile ba dula fase ba ya tlhatlha ba ba tla mo ba kwanang jwale ka batho ba rawa ka mokgwa re boneng ka gona re bone gore o thoma mamotlago ya pele jwale bomme le bona ba ka thoma go rera ka re le moleo dimpho a dikaka le gona banna ba tšhaba kereke so yeo ke ge batho ba dutse fase ba fana megopolo mara ge e ya ka kutullo e ke ya lentswe la modimo so go ne le kereke ya modimo ye ya dilo modima kutulo ya modimo and Bibele e re ge a bolela mola Bibele e re Jesu a re a se nama le madi ke tate wa leng go le godimo gore ka mantšwa a mang taba ya go agega ga kereke a e thome mo bathong e thoma ka tate go le godimo e re tate wa leng go le godimo ke ena a go utuletseng so kereke ya modimo e agile mo godimo taba ya rona modimo o utulela mang a ke re Jesaja wa butša mo lengwe la Isaiah 53 o rena ke mang a dumetseng taba tse re di begang letsogo la morena le utuletse mang because e santse e be ka kutullo bana ba modimo ge ka se be ka kutullo a o ne ka mokgomong re le ka moka ka mokgo re le ka ona dikgopolo tsana di a fapana mo dilong tse dingwe that is why bona a re apare go tshwana a re dilo ka go tshwana because kgopolo e nngwe le nngwe a e tshwane le ya bobedi mogausi le yona jwale ge nkebele kereke ya modimo e ka rewa modimo wa dikgopolo tsa batho that is why bona dikereke di tlala mola Jesu a le ke tlo aga kereke now o bona dikereke di tlala thoma e pušana Jesu a ka re mola a re ke aga kereke a tla dira dikereke ya bontšha ga botse gore ntho engwe wrong ka marapedi because modimo a se a bolele ka bontši ba dikereke o boletse ka kereke e one now then re go e le gore batho ba kwetša kereke ya modimo ke batho bao ba fiwang kutullelo ya gore ba kgona go tsena le mo le godimo ka re Jesu Kriste ga a bolela mo o re jwale ke tlo lefa sekhiye sa go tsena sekhiye sa le godimo then le tlo kgona go bula le godimo and then dikgoro tsa bodula baku di ka se tla kgona go fenya kereke ya modimo amen jwale re go tsere ge Jesu Kriste a tlhalosa taba ya kereke tanki a ke re nna duma ke na kereke ya modimo bana ba modimo mara e ska ba re kereke ka baka la gore re a kopana ra opela ra rerelana no a se standard sa go mešara kereke because batho ba bantši ba dira exactly ntho e re dirang jale mara kereke go ka lentswe la modimo e mašadiwa go ka kutulelo ya go tswa go modimo straight e seng broro o ka re o tla le yone e seng taba ya broro go le ge ka šala e bolela ke brother ka ra ke re modimo šomiša motho mo lefaseng le ge ka šala e bolela ke mang o re mo ratang e ka bolela ke mang o re mo tlhomphang ngwana modimo ga a kale dilo ka di bolela ke mang o kala dilo gore na ke mang a bolelang ka re a mothola ka re motho o molemo ga a bolela go ne le mpeng moledišang jwale le ge ka ba motho wa rutega ga ka bolela ntho ile a e tsamaya le lentswe la modimo re kgona go kwa ka re Bibele re motswa modimong a e re o kwa preachara motswa modimong o kwa modimo so ge o bolela modimo ka ra motho wa go rerelang wa kwa re ke modimo ka mola ge motho a ipolelela lo tša le gona o kgona go kwa botse ka re wena a o buše go tloga mo leveleng ya motho and ge go sa bolele modimo ka mola wa kwa re aowa yele ke nngwe ge e le taba e tswang ko modimong then o kgona go e latela o tseba re ga botsebotse a re latele motho se re tsebang gore motho o šomiša ke modimo mara ka baka la re sa latele motho le motho la ka tloga mo tseleng ka baka la letswa bophelo ba ka keno a re tlo ba re gakanegile because tshepo ya rena ya dula mo motho le a buša bana ba modimo ke ka mokgwa modimo a mešarang kereke that is why modimo ka baka la re a se a tee maatla a beya mo nyameng a se a dire Jesu Kriste a yo phela mo lefaseng wa tse a ya mogotlhe mo a tsamaya lekola dikereke tse no modimo o mekile sure pati e re e bona ya motho e bitswa gore ke Jesu a e tloše because
matla e be se nama ya gagwe. That is why le ge modimo a tsere Jesu a file gore kereke e tlo šala e timela ka gore Jesu a tlisitswe mo bathong. No, le ga tisa moprofeta so a no dula a le gona wa tseba motho gona modimo a no mo fa extension ya bophelo a tsamaya lekola kerekete. No, modimo o tseba gabotse re power a ya dula mo mothong. That's why o kgona go thusa moprofeta mara kereke e tswela pele. O kgona go thusa Jesu a mo tlose lefatsheng kereke e tswela pele because kereke ya modimo a ya rua modimo le tšeo di bonang ka matlho. Go na le power ye ne dira gore Jesu a be ka mokgwaleng ka gona. Go na le power ye ne dira gore moprofeta a be ka mokgwabile ka gona. And that power ke e romelwang kereke. Jesu Christ a re ke tlo le romela moya mokgetho ge ena tlile o tlo le tsamaisa. Jwale o thoma o lemoga botse gore re tsamaisa ke mang. Amen. So le ge re dira dilo tša rena re sa re fela jwale ka kereke le wena jwale ka motho go dira dilo tša jwale ka morapedi o sone o kwisitse gore na o guide o tloga mo kae modimo a kutswa le tlhonofatse. Jwale kereke e ya Jesu e re kwetse le gore go tswela pele le yone a e no ba kereke ne ga botsebotse Bible e bitsa ke the kingdom of God, the kingdom of heaven. Yona kereke ke kingdom ga botsebotse it's a domain, ke power ye tla ya go controla e tla mo fatshe. Ba le ga ba bolela ba rena na o tlo bushitsa mmušo le o le godimo o tla gatse o tla jwang. Jesu ga ba ra ba re mmušo le godimo a o tlitse ba di bonang ka matlho. A se le go tlile bo mang le go sa tla bo mang la pile re kgona bona mmušo le godimo a o mo Bibele re mmušo le godimo o agiwa within you o mo gare ga lena. It's in your midst within ke ka gare gore ge re motho o a rapela borapedi ba motho bo measuriwa from within ka mo gare ga gare godimo a kutswa le tlhonofatse. Jwale ka baka la gore batho ba ba re ke mmušo wa mogodimo gore mmušo wa mogodimo ke lona lentso la modimo. Ge mmušo wa mogodimo o etla re ra re batho ba ba bušwa from heaven, batho ba ba le mo lefatsheng ge ba re mmušo wa modimo o mo godimo lena ba ra re le bušwa go tloga le godimo. That is why go na le lentšu le le tswang go le godimo o a lekwa because ke mo head office ya gago ke mo bogoši ba gago le gona. And then ge go e tla morwa wa modimo a etswa ko le godimong a re ke morwa wa modimo wa tswileng ko le godimong ba e leng ba modimo mo fatshe ba na le ntho ba mmešang ka yona ba kgona kwa ke modimo ka moara motho. Ba kgona go amogela morwa wa modimo ge go na le lengelo le le tshwere molaetša wa modimo le tswa le godimo ge o ka tswalela barongwa ba e tla go bolela efangedi ba tlisa molaetša mo bathong ge o tšea molaetša o le o tswang go le godimo o bolela le batho ba tswa le godimo ba o ka gabotse o kone wa ko gae gore a se ntho engwe wa sentse ba e katanela a e nyake kwešišo pele ka gone gore e tswa le godimo le bona ba e tswa le godimo nthoela e ne le ka mokgwa e ba tshwarang ka gona. Jwa ka ge mmakenete o sa tshware ntho e mo lengwe o tshwara ntho e leng tšhipi fela. Modimo a kutswa le tlhonofatse. Jwale motho ga a le ka mogare ga gore o kgone go tsena ka mogare ga mmušo wa modimo o tshwanetse o be ka phatsi ya kereke ya modimo ka re kereke ya modimo a se selo sa tlhago ke selo se se leng ka godimo ga tlhago. That is why a go kgonagale gore lena le le sokane le ka mo tlelaseng na bile ke nna kereke ya modimo bana ba modimo a e ka mokgwa o re sa re gore a le kereke ya modimo mara re go ba kereke ga lena a go mešadiwa ka re dutse ka mo tlelaseng otherwise ke bile class kereke go ba kereke ya modimo go dula ka mo tlelaseng e tla ra everybody was in kamo a ile godimo mara because a re mešadiwa ka go dula physically in a place re dumela go na le bana ba modimo mo mafelong a mangwe because modimo a re mešare ka pleke physically o re mešara go ka semoya go na le mo le ge re se lefelo le le tee ka nama mara mo moyeng re a connect. Jwale ka Paulo sa bolela a re le ge ke sena le lena ka nama ke na le lena mo moyeng. A no bolela fela gore o ra o na le bona ka dikakano o tloga a bolela ka a real thing ya go ba connected mo moyeng. Go tshwana le ge batho ba babedi ba ratana lerato a sentse o ka e bonang ka matlho mara go ne le ntho engwe ye connectile batho ba babedi ba le ba ratana ke maybe ke monna le mosadi o kry go na le ntho engwe ka bona e le gore o mongwe le mongwe a dira selo o nagana ka go le o mongwe gore a kenya go dira ntho eso le ga ke dira selo o ka ba re kganelo mo lebeletse ga re dira ntho ye mosadi a ka kankwe ke dira se yone because o connected le mosadi ka kwa ga ke a bolela re monna ka kankwa ke araba ka mokgwano e ka se tlo ba tsona go le ntho engwe e ba connectile mara a go gone go e bona ka matlho. Jwale le borapedi ba rena go na le maatla a connectileng ba e leng ba modimo ka mo godimo ga tlhago
a dira e be kereke ya modimo ge modimo a bolela ka kereke o bolela ka batho ba no ba connected mo leveleng eo e se batho ba o rapela ko social ngube ko kae kae no eo ke physical part ya ona modimo a khutwa tshwanafatse and then ge motho a le part ya kereke se modimo a se bitsa ke tlo aga kereke ya bana ba modimo a be intimidated gore a tshoshetwe ke go nna motho ko mokaka Amen. a tshoshetwe gore motho o rutegile botlhakae a tshoshetwe gore motho o tlo bala bibele mengwaga e mekae motho o tsene university e feng motho o tswa lefatshe le lefe motho o tswa kereke e kaka a tshoshetwe dilo tseo because yena borapedi a bo mesha ka re wena o fetsa go fologa aeroplane go miwa as we speak o fetsa go fologa o tswa ko England yeo a se ya itlo mo thusang ge le ya molontsing mo yes a ka no go tšhaba mara ge ya mo borapeding wa tseba re go tswa England ga gago le go se tswa England ga gago a go boletse selo mo go yena because yena ntho ya tshwereng a se ya lefatshe la ka keng that is why go bala le mo mangwalong batho ba ne ba dumela modimo bebele re batswadi ba mose ba ile ba se boife bogale ba kgoši ka re kgoši mo metleng ya ge mose a tlobelo e be e boletse ya re bana ka moka ba basimanyana ba bolao mara gore lentswe la kgoši le boletswe monna o mogolo wa go buša naga ye mmatla ye be fentše le dinaga tše dingwe ga a fetša go bolela batho ba ba isang ke tumelo ba isang ke revelation bebele ka baka la re ba ile le barapedi ba go rapela modimo ge ba ekwa mantso a kgoši e no ba mantso a kgoši kore mo bona a ile a emile selo ka re ge ba e ba le ngwana wa mošimane a ba tsone go tšea mantso a kgoši ba re a re no iša ngwana before ba re kgwetša ba tseba gabotse gore batho ba bo mo motseng ba bone gore mosadi o imile ba tseba gabotse gore batho ba farao ba bona basadi ba go ima and ba bolaya bana ba basadi bao ge bana ba bele mara bona ge ba ntse ba bone gabotse gore mosadi o ba imile ge mmago moša a fetša go belega a tlo mo tsho gore ke tlekiše ngwana no go gana ka ngwana go le jwale because a intimidate a tshoshetše ke gore nafaro ko mokakang o drive you from another point amen bebele a fitla ngwana 3 months a sa tšhabele mašoba ba tlotla ba mo intimidate ba re a tseba re go na le ngwana tšeo e be di sa mo tshwere le gore ba ka tla e be sentse a dula a phapharega le marabošio no mo go yena o ba fitle mo a dudišega gore this is it modimo nkutuletse gore o ngwana wa nneteo so motla ba e tla betla bonana le bona a tshwenye ke digopolo tša re bo brother mamotore bo sipama batore no ge e le kutulelo ya modimo go sa kgathalelo ke mang a boletseng a na taba ditweng that is why go bala mo bibleng batho ba ile ke ba rapedi ba nnete ba modimo ba profeta ne ba gala di-nations ne ba gala ditšhaba o no tswa a etla a romile ke modimo a etswa ko nageng ora a etswa kong a fitle mo motseng a kwetsa batho ba dutse ba dira dilo tša motse oo le ditšwelopele le kgoši ya bona le batho ba bona ba motse ba bagolo ba o tlhomphega a fitle mo la rere le motse ola ka moka ena ba botse gore ba rongo o thoma ka kgoši a sa tšhabe gore ba tlo mmotsa gore wena o ne tswalela o le tseng mona o ne tswa mo sekgwemo o tlo re botsa ga ne taba leo because mo yena a se taba ja re ba bakae against ba bakae a bereke ka majority o bereka ka lentswe ge lentswe tlo re tsamaya mola ga e fitlha mola batho ba tletse so o ne bona batho ba ba nyakang thuso le ge ba tswelela ka dilo tse ba bonala ka maemo a bona a bone maemo yena mo go yena o bona batho ba ba tlo senyegang ka baka la seng so o ya mola a gale le kgoši bona Johane gore ba dirang Johane ke monna o mongwe le gore o ba sa tšhabe gore Herode ke monna o mogolo no ba gona go ya mo pele ga Herode a motse gore o tšere mosadi wa puru wa gago mola go sena motho a ka le bolelele Herode go sena appointment yena ba sa ebelele appointment o ba lo fitlha because why motho ge o thoma go ba morapedi ngwana modimo go na le ntho e nngwe a se taba ya kgopolo ke a kwešiša ke a bona nka ya hele no go na le maatla a drivang selo se because bona ge ka tshwanelo ka tlhago ge o kry-a batho tse ba bantši wena o le one ba bolela ntho o sa kwaneng le yone o no tšhaba le go ba oppose ka re wa tseba re ba tlo go gorogela o tla re o sa raomogare ke no tšhaba re ke ba tlogele mara ge o le mo modimong ge o le ngwana modimo go sa kgathale gore ke batho ba ba kae ba ba leng kgatlhano le ntho e tshwereng wena borapedi ba gago a bo mmešale ka a se nama le madi ke tlatse wa le godimo ge modimo a bola le mo profeta re tsa mo bula lewatlelele go sa kgatlhalo le diprofesa tse kae ke di bolela gore a gone motho ile a bula lewatle yeo a se ntho a e kwang yena o driver ke eng o driver gore letso la modimo le re bula mo jale o bula mo and ga se la kgale kgoši o e kgala ebile a sena le ka problem bibele e bolela e re batho ba ka mokgonne ba sa tšhabe gore
ke bolela ka taba ya go ba kereke ya modimo ke Jesu a re ke tlo aga kereke ya ka bana ba modimo o bolela ka mohuta o itseng wa batho o ile gore a o buše ke letšhogo go sa kgatha le gore ntho e leng kgatlhano le selo se ba tshwereng ke yone e kaakang ba tsamaiša ke ntho ba itshwereng because a e no ba polelo fela ke polelo e na le a power ye kgona go diriša motho dilo tše le gore ka tshwanelo le ka tlwaelo a ka se di dire yena ka bo yena mara go na le ntho e mo dirišang because motho a e sa le yena a dirang dilo tše ke modimo wa dirang dilo tše a le mo mothong now bibele e bolela gore batho ba le ge ba le lelefu ka mokgonne ba le ka gona batho ba ba dumelang modimo ka mokgo modimo a bolelang le ge ba le lelefu ntho e be sa dire ba tšhentše monagano bona bo Shadrach le Meshach le Abednego le ge kgoši ba botsa re no is either modimo or mollo gore ne ba sa be le kgopolo tše pedi gore na mollo o re o tsena mo kae gore mo bone ne le gore modimo o rile and e se gore ne ba idumela ka pelong ne ba botsa le monga yona taba eo ba mmotsa wena kgoši mollo o re o bušwa ke mollo wa nnete le modimo wa rona ke wa nnete jale tla re o tlhalosetse le ge modimo wa rona ka sebeditse ka mara mollo wa gago a re ile o kunemela selo sela sa gago gore o ba tseba gabotse gore le ge e beile ba babedi and o tse o ne le botlho ba boroko ba le ba bararo mpotse gore na dimilione tse be di khuname moo di khunemela swantse wa monno na sa robatse ke taba ya banna ba bararo ba ime mola ba gana khunama a bila dio tšea dikgogo tša motse ka moka a go tša mollo mokakakaka a go letša banna ba bararo o ba e kwa re ntshwela le ka mola ke nngwe le ge e ka tshwana ke motho o moane is got so much power that is why le Haman bibele e re nako e ba fetša go mo promota a promotela kwa godimodimo ke kgoši Ahasuerose motse o ka moka bo khunama go le gore one man ba re ke Mordekai a sa khuname that thing ya go nota ka monno mo one fela e be e tshikinya Haman o fitla go disokising gore ga ba tsamaya mola gore ka metlha o ba tshwenyega kudu a ba yo dira pala yo golo ya go bolaya monna a senya disamente tša naga le dikapa tša naga a dira ntho ya go bolaya monno mo one man one in the hands of God o na le so much power e le gore e sheika the highest man wa leng ko godimo mara a ke bolele ka motho wa compromise a ke bolele ka motho wa no tšea borabedi ka kgopolo ke bolele ka motho le o filwe le the power ya selo sa se dumelang so that thing e be dira Haman a se ka dutišega ge ba e tla in the face of death le Petros ge ba sentse ba mmolate that thing ya gae gore o ile a ditla mola kerelo o ile a bane bothata bona baporista ne ba kry-ile motse ka moka ne o dumela ntho ba e tshwereng go le gore barutwana ba jege ba gana o dumela gore ntho le e be sa ba kgotsofatse ka metlha ne ba mekega ge ba tshwara ba ba bethe mara barutwana ba ya mo banna ba ne ba sa e ka matla o ka kwa dikarabo tse ne ba di šomiša wa ipotsa ke le tsena baporista ba be le problem ne bana le yona a tlo bona ngwana modimo so ke re bolele ka ntho Jesu Kriste a re wa ya o bona gore ke selo sa maatla go fitla ko kae a eno ba polelo e botse ya batho ba o luka re bolela ka batho ba they've got power ya go tlisha ba shaker the whole department ya Satan Satan le ena wa gore go fitlhelela ge ke dira taba ya mohuta o nka se ka ba ka khutša polo so ba no tswelela mola go na le baporista mo go tla ya go na le tsina go na le baporista ba bantšintši ba rera mapolo so ba no ya malewa a rera efangele banna bangwe ba bolela ba re no gore ka se robale a riji tlhela re bola Paulos mpotse gore monna o moane a kgosa banna ba ile ba baja ba ile ba ra riji ba bolela gore no se ne no ja gone ka that man ba se mo dire se a ke go bona ngwana morete so re sa bolela ka taba ye ya kereke ya modimo mo tlhagong le kereke ya modimo mo semoyeng ge re lebelela mo mangwalong bana ba modimo modimo o re file letilo re ka lebelela ka tsona re kgona go buša gore na ke rena eng se modimo a tlile go ba sona na go lebelela in the Old Testament o khwetse le bana ba Israele ke bona motlhalo motse wa kereke today go bala mo mangwalong bibele e re before batho ba le ba itwa ka mo Egipta ne se kereke ya modimo ne le batho ba modimo go na le lentswe le kereke bana ba modimo le na le meaning church le na le meaning a ile ba fela batho ba o kopana no ga botsebotse ge le kopana poleke one a le dire kereke kereke ba re ke a called out people called out le dile kereke la motho a biditsweng a ntšhetšwa ntle ke se le dile le se bolelang so
bana ba Israele na botsa ba le go repeta modimo nna sa go ba bitsa kereke na ba bitsa batho ba modimo no ba the people of God. Moses ita go and take my people. Mara go fita mo ngwana ditiro chapter 7 go e bala ke tla no 5 verse go bala from verse 35 to verse 40. Bibele e Mose ke ena na tama le kereke ya modimo go le shokeng. This is Moses who led the church of God, because now never start go repeta never kill. Well, a church, they've been called out. It's a moto aditinga mara divi arutana kereke. No. Kereka asin to people langamulum. Okay, when you have come out. Like we say when abamudi. Well, para rona leli ntuleli tlang liko bicha ba tukara ntungwe ye mudima sa inyaki. Then never to bala bai chwakara that system. Bai chwa ntwe ba yona ayetso buru ba fe yona pele o banya keledi go lotswa ka ga ntwe la ba tshekele tla modimo. They have come out. That thing was a church, because ba tswile ka instruction ya modimo. So he motho so a go tlhoka o nyaka gore ke nna Episcopal church. Episcopal ino ba le ntwe fela le fenzi re so tswe. You are not a church. That's why the prophet am lojedi mo tsa se correct. These are lodges. You know what mashaka fella so go batho ba le itiretse mashaka a gone go ba tsweleng gona. They are still in the same places. They have never been called out of anything. All they do is they identify themselves with a group, but they have never come out. Well, bisha ngwana more. Now, ge o lebella mo jale ke nyoro lebelele, because ke nyoro lebela the church natural, the natural church and the spiritual church. And kereke ke bolela ka ena ngwana modimo a ke bolele ka selo se seng sa gale bolele ka wena ka re wena o dumela you are the church of the living God. Jesus Christ o ile I will build my church. Mara ge o tsama mo botle o tlo re kereke la go kae, because everywhere batho ba tla ba re are a church. Jela go na le identity ya kereke ya modimo e bolelang ye Jesus a le tlo ya ga ene Jesus a se ka fail mo mantsung a ha. So there is a church of God mo le faseng modimo a phutwa e tshwanofatse. Jale modimo le ba la a bitsa bana ba Israele ka mola ba ise ka mola ya repeta. Bibele e modimo a ra bona a re Mose kama o butse batho ba le o ntshetse batho ka mola ka mo repeta ka mola ba ka fasega khatelelo ya faro kama o ntshetse batho gore go be ka o bantse ke nang e tlebe batho ba ka I want them to be batho ba ka, a holy nation to me. Kale ga ba le ka go ya repeta aba go no ba a holy nation ino ba batho ba modimo ka a go le ntwe ka tlammo modimo a se a dumele. So ino ba part ya se se le gona mara a ise ba go no di tsweletsa ba di identify le modimo. So ntwe matlo go modimo mara tsama o ba ntse ka mola o tle go ba ise mo nna go bolela gore ba tle ba gone go ba my holy nation le nna ke ba modimo wa bona. Wa modimo na sa ke modimo wa bona ba le ka mo repeta, because modimo o nyaka a church, o nyaka a called out people. Jwale modimo o na le lentse ka le romela jwale ka metleng ya gale o ba romela Mose. Jwale Mose a ka mola ba dira batho ba le go rapedinyana mara e se a church. Jwale ga di ka mola o dira o ba ntse a ke la ka Abraham modimo di dile so modimo dilo tsa Abraham a di dirileng a le ko ntle a di agrate modimo a di tsweletse ka Abraham wa modimo na sa no molesa a ne le bo mokhazi le bo malome kwa la no mo ja bona wena o tlo ba le ngwana ona ka mara bo khazi ka mo a re o tlo ba le ngwana then o tlo ba le mara modimo a di dilo tsela le mono la tlhakatlhakane a bo file ke setso le lo tsheka mokatse wa tsaba fela di tsa badimo tlatleng a fela ba tsa a ino ya la ba di arafu. No, modimo come out ka sno tsa ka mona a fela go ntle kwa ya modimo tlhomo rena ro bona you have come out o motho wa ka ya le ka ro motho wa ka o bilike monna jwale dira se go botsa modimo a be le ke wena o le ka rase mo sa. That is why e ba problem a batho ba bang ba ya mo kopana batho ba ba bidjo mara bona se ba bidjo. No, they just go there just because when batho ba re ba dumela something a ke no bona ona hona le ngwala ba ina ba party ya selo se mara gore o bidjo you have to come out o tswekara something modimo o bidja out of the world. O ka tsamaya le fase wa you are a church. You are not a church. Wa ka standa tsane jula modimo. You are not a church. Mara ka ba kala o ba tsametse batho ba ile ba kereke. O ka bona le ka re you are a church. Because o tsamaya le batho ba ile ba biditse ba kgethilwe. Mara ge motho mo tsekiwa di record yo la ga botse kurelo ao. Gona le batho ba bangwe ba no ba gona mona. Now
Jwale ke hore re lebelele because jwale re file mangwalo re ebe mehlala ya rena. Jwale a re lebella mo mangwalo bana ba modimo re bona kereke mo modimo a itshobile in the Old Testament e tsamaile le to le diwang ene o molo mo bana ba modimo ge re bala mangwalo o sontse o lebelele mangwalo re a reng ka wena because ntwe ke setshwantsho sa ka le sa gago. Amen. A ke re ko wena wa tseba o tseba ga botsebotse gore ge o shala o tlangana le molaetša o bole ko kae. Amen. Ko wena o tsebang o dira eng o bolela jwang o tsamaya le bo mang le dira eng ko wena o tsebang ga botse. Now lentswe la modimo la re come out. Lentswe la modimo e be le sa re o tswe ka ntlong ya gago no e be le go ntšha ka ramego. Jale batho ba bangwe ba tswa ka ra dintlo tša bona ba etla kopanana mo sekolong ba se ba tswe ka ramego yalo. You are not a church kore o dirile ntho engwe ga botse ke boradietabe kore o no sa ke associata kudu le batho ba le ba gale mara e sa le ene o le ba gale go ka mo mekgweng ya gale mo metsamang ya gale is still that old person. That person is not called out or he has not come out. Because come out era modimo o biditse bona modimo a se are o bitsa out of your house o no bitsa out of sin. Amen. Ke mo motho na le gone in sin. Now sin as in ntwe a e tshwane le fence as in ntwe ka e tshwarang. It's a spiritual condition. When the modimo come out of them my people or out of sin. Isn't go kereke no itena. No, o change the kereke then you are not called out because modimo o bitsa out of sin. Not out of your own church. Kare go tswa a ke ba fela ba bolela ba re motho a game ke metsale ka mo nokeng so no le se kepe ba ra se shubeletse ke metsa o go no kra se kepe nyana se sengwe se senyane nyana so sa le bana le tafole se le ka mara le watle wa se sa nweleng le watle le go lebelela kwa ke metsi mo go tla mara se kepe sa se nwele because se kepe a se shubeletse ke metsale ka mo ntle go nya ka shubela thoma go a tsentse ka mogare a ka tsena ka mogare bona se shubeletse so bale bona gore go tsamaya ba motho le ge motho a gama ke metsi batho ba bantši ba ya thutha mola mo metsing a mantšintši a ba gamiwa because a ba nwe metsa mara go nyako gamiwa no a ona metsa o gama ke a leng ka mogare se nga le ka montle jale motho o tloga mola ka mpa tše ditletse sebane o ya tsamaya mo ya ko kerekeng a tšore fomeletse gantsi no poisene ka mogare a tlo ba bona taba jale bona bana ba Israele gore ba dirileng ge modimo a ntšha lentswe a re come out a bantša go faro o bone gore ba dirileng o tlo bona exactly ntho e diraga mo kerekeng today kereke ya New Testament ke go na le the Old Testament church e leng bana ba Israele mara dilo tse ke boleng ka tsona ge ke re kereke ngwana modimo o se twana gana meago bo Luther bo what ministries a ke bolele ka tseo we will come to those ones kereke bolela ka wena lentswe le bolela le wena ona o tswele na amen e seng o kereke no mo modimo nna a go bitsa o le gona tare ge le come out o tswa ka kereke jale batho ba ne ba sa tsene kereke bona e tla re bibele e bolele bona mara ge come out a ye go kerekeng e ra mo mekgweng ya sebe now come out ile e se di direga mo mothong ene ge motho a ka se tswa ka mo sebeng a tsamaya a sebele ke sona sebe se se tlo mmolaya a ke mmele wa motho ba bolela ba mmele wa motho a gone mo fase mo le a tseba a gone diboko a ke mo fase no unless go na le ntshwengwe ka mo fase ye bodile mara diboko tše di ja mmele wa motho la tseba diboko di mo mmeleng diboko ge motho re mmoloka ge go tlo ba le diboko tše di ja mmele wa gago a se dingwe di dula ka mo fase di ka mo mmeleng di laeletse fela di kopara go sa tseba di a tsoga di a thoma di a ngwathanyana di kore ona ra o gone so o ka tsena ka mo fase ga mabu ka mola di tsena di bokobedi di tshele di tsore mara o sa le gona ra a sa le gona 3 days di a thoma lona le corruption starts in 3 days that's why Jesus Christ starts with the multi-club 3 days o sa thognyele di a thoma di no thoma di no tsona mo e tse gore motho mo di tshetse di no tswa gona mo nameng nama o e bia mola wa tsa o e dikole o e bitse ka maras captain o tshwanele ke tap away jo grasa mo kutsi kitima ka mara tap away a gone motho a tsentse se buku ka mo nama ye ila le se buku mo yo ya bona bana ba motho so problem ya gago a e go ntle kwa go kreki ye fing go mang problem ya ga ka mara ha amen all right yale Israel ge modimo a e bitse ka lentswe re come out
e be le ka mola e tshwere ke se repeta the fast la repeta mekgwa ya repeta bophelo ba repeta modimo a re come out o ba tseba ge ke fetša go ba dira come out ba etswa ka mo repeta ke santse ke ntšha se repeta ka mo ka problem ya bona ge ba le ka mo repeta ba fela ba enwa repeta ga ba ntšhitše ka mara repeta o tlo ntšha repeta ka mo go bona jale a re ba le mo lengwe la Exodus o bone gore go diregile mo kerekeng ya mathomo ge o bala goba kereke in the Old Testament. Exodus chapter 12 Revelation from verse 36 to verse 39. Again, Exodus le atsaba era gore mbala ba modi. Exodus era gore go khudunga go tswa. So Exodus ela e be le go tswa ka maoto ba etswa ba tlogela Faro le dipitsa tsa Faro. Mara Exodus ye ya Jesu Kriste asela go tswa ka ra kereke mo tshabela ka ra engwe. No, it's a spiritual one. But also to shift spiritually, also to progress from a condition to another condition. Now, go bala mola Exodus 12 verse 36 to verse 39. Yeah, verse 26, more Exodus 12. Exodus 12 verse 26 to 39. Amen. Mimrena oba tushije ba kwecha ba repeta ele ba botu baba bego ba saorane go banea ya ba bona ba khakotiro ba repeta ba Israele ba kudurile ba masese ba ya supute ina kile go ba banna ba dikitike makulwa selelao banna fela ba ba sepelago ka maoto o sa ba re bana le shaba la matlakana sela le sepiti le bona le metlhabi megolo ya dikhutswane le ya dikgomo ka bopiliola jobo pilego repeta borwelwi ka bešitše dinkgwa tše di senago le tlhakabego ka gobane o be bo setšo ba tlhabegwa mola ba ratiwa repeta ba sa kgone go iketla ba setšo ba itirela mefago. Amen. Amen. Re balle right, all right, re a leboga. So ke na le mangwe ga botse ke na le mangwe a mangwe a mararo ke nyaka re lebele mogala be lesupi le ka tswa le bula Nehemiah chapter 13 ke sa bolela mo tabeng bana ba modimo so bana ba modimo ne ba le ko Israel ne le ko repeta ile ka baka la go tlhoka tsebe ba ganne o modimo la ba kgetsitse yena a bona dipono ba mo rekisa le Joseph. Now wale wa tla nako mo lewa modimo o re ba tswe ka ra di tse di be di ba bofile because ne ba tla ishela jwale ge o etla le ntla re ba tswe then modimo a tla metlholo mo lefase la repeta tšatile bebele tšatile ba etswa ka ge modimo na tša boletse a re ba tlotla ba le 220 moša ba botsa re bona ka mamona le tša ba repeta ba le fen dilo di le dinyaka mo malapeng a bona ba ya mola ba ditšea ge ba se mo ditšea bebele re ge ba etswa ba pele ba Israele ba pele le setšhaba se segolo ba na le matlakana sela gore ke mix mo sekwa e mix multitude so go tsile Israel mara Israel ge etswa that group ya come out e be sa yo ba mo Israel o dumela fela go bo go le mix ka mara bona mara still go le jwalo ba tsile e le they are called out people so ka re call out go le go tsile ba Israel le mix multitude o tsana le motlo mongwe o mongwe e le mo repeta papa re be le mo kra mare be le mo Israel papa re le mo repeta yes kara gere ke mo bogobeng so banna ba ne ba le ba bushana ba ne ditela ba sa di ka mara ba Israel ba banyaka ka mo bona banyaka e ba sa go go itwela
So o tswelela mohuto wa batho wa half Egyptian half Israel. Ba tsamaya Israel tswa le bona ba tswa mara modimo wa tswa re o bitsa Israel fela. O tswa ga botse re bitsa mang. Le go ka kramare wa mmona o a reila ka bukae modimo a nna ba lotse modimo a tlhoke selo sa motho. Modimo tswa I am calling Israel. Jale Bibele re ba tswa e le tshaba sa matlakana ya sela because king ke call out. Jale mara ba bangwe ba ya tswa mola mara a se mohuta o modimo a o nyakang. Ba bangwe ba ya tswa mola ke mohuta o modimo a o nyakang. La busha bana ba modimo. That's why ke re bole ka the church natural and the church spiritual. Gore ba bangwe ke kereke bo ba measure wa ka natural standards. Gore wa ka ditebelelo tsa setho tsa tlhao o ka fetsa o re ke bona phati ya kereke because ba ya mo batho ba kereke ba ya bona mara kereke botse a ile o ba o dira ka mamkhali ya tsana pile no go na le spiritual qualification ye go dira re o be kereke jalo go ne le batho ba ba tswileng ka baka la re ba kole lentlo la modimo re wa tswiwa and ba tswa ka purpose ya lentlo le ba ntšha le re ke nya go go pele ba ba setšhaba sa ka se se kgethwa and ebile nna ke be modimo wa bona botso ba tswa ba latela lentlo le go pele go sone re fetlhere le setšhaba se se kgethwa sa modimo ebile modimo ile yena modimo wa rena go na ba bangwe ba tswa ka lebaka leo ba tswa ka dia fisha mo ga fafa wa betha o betha gore ba bona re pain ye leng ka mo nya ka re tswe le banna mara mo tseleng mo o ta bona batho ba se ba tla ka molaetsa wa go morao because yona ntho ba re ba tswile ka baka la yona ge ba itse go repeta Moses the man of God, Moses the man of God. Babona se mara mbar modimo wa mosha man dredi mara Moses babutsha mosha ba re wena le modimo wa so tlo mo bona ga le batho ba a se ba le ba re latela modimo le mo profeta yo le batho mosha o tlo ba yana le modimo wa gagwe le bona so bona a se bana ba modimo ka re modimo o kwala le wa mosha se ngwa bona wa gore go na le bothata la busha bana ba modimo ntwe e dirileng ke Israel ge ba itse go repeta ke ntwe e diregang today ga e bangedi e reba e bitsa mohuta ka moka wa batho ba bangwe ba tswa mo kerekeng se ka bona ba sokoloa kgale ba jela ditšhelete ka mo kerekeng gallo ba go betse ma kgale ba tshwenya ke mo mang kgale ba sa kwale le mang wa khwaere moruti ga la bola le bona selego e se re ba kwale dilo modimo bona ba tswa ka di ground tsa bona tsa tlhao is spiritual ground ba ya tswa ka re go ya tsyo mara ba ya gona kwa go bitwa batho ba go ba se moya mara ga ba fitla kwa ka re ba tswile ko bothata o ne bo le gona ba tswela pele ka mekgwa ya bona la bisha bana ba modimo so ke tlo bala mo ngolla Numeri chapter 11 mohala lo shusela se ke tla le balla yona ke tlo bala mo ngolla Numeri chapter 11 verse 2 to verse 6 mohala bo tshwaretse Nehemia 13 gore le gona go bona rena problem ya so ka mara batho ba ba bitwa ke the called out ge ba itwa ba tsa mamona ge o bona called out mara that is a church because ba tswile wa ka le tswela modimo mara ba ba tswile wa ka the personal reasons is it spiritual reasons personal gore na ratang mara o le ba ba tswa ka ba la ba pole modimo gore e feta o no ba le personal preference go bala mo ngolla Numeri ke numbers I guess Numeri 11 verse 2 to verse 6 le tlo balla yona mo and then re go re ere mo verse 2 e bala ga tsela e batho ba tlabela moshe mogosi moshe a rapela morena mollo wa tima pele fa ba go reela lina ba re ke Tabera ka re mollo wa morena o ile wa gotela mo gare ga bona ba matlakana tsela a batho ba ba bego ba le gona mo ba be ba na le tsetsa le ba Israele ba aroga ba lla ba re bana ke tle mo ba matlakana tsela a batho ba ba bego ba le mo go bona ba be ba na le tsetsa le ba Israele ba aroga ba lla ba re ke mang a ka go re fana maraja re sa gopola dikhapi tse re be go re di ja kua re peta re sa rei di sa rekwe le thagaraka le magapu le mefotswe le thepu le kolongkwane jale meyo ya rena e omeletse ga re bone selo ge e se mmana e fela jale bona batho ba ba tswile a kere ba tswile ba re ba tsamaya leeto la modimo jale Bibele re ge ba ntse ba gola go ba le mathata e re ge ba le mo leetong
ba matlakana tsela ba thoma e re bala ba matlakana tsela ba thoma ba lla bibele ba thoma go lla ge ba lla ba khosa le Israel gore elle mix multitude e tsama ka mara tshaba sa modimo a e tsamaile gore mmere kwa yona gore a dumi go ya tsama le batho that's why bibele o skwa fela wa society an increment o skwa tsama le batho ba phela ba befeju ka mafelelo o khona go ba gore motho o phela o ne le batho ba phela le batho ba phela ba yelo a sa khona le go butsa dilo botse mo le bele motho a ba bolela dilo tsa rawa no mo a tshitse matšana ga re tsama le batho ba phela ba le English ntwe go le gore why o gore wa khane mara motho is because o tsere mekgwa ya ga mo batho ba phela le bona that is why motho ga tsama le ba Kriste wa mo gore motho o phela le ba Kriste o na le the fear of God because aba modumedi a bolela ntho so over influenced. That's why Bible le ba se ba bra pe ba se ba itse ka mogololo motho mo se ja sukulo ba se ba bolela tsela ka o bona mekgwa mme botse ya bona jwale ba Satan o dumeletse gore o dinteng ka mogololo ge ba come out ge kereke batho ba thomela ba itse gore ke ba biditse ke modimo ge modimo a kereke ya go na le something ka mola gare ka mona matlakana tsela mmele wa bona gore Bible re ba thoma ba lela mo tsile ba re no gore ke ba ba dira skala bona tsela go le ya mola modimo a le bitsa modimo wa tseba gore le mathata mo tsile mara modimo o le bitsa tseba mathata a ona o tlo le fenyetse jwale ba matlaka sa tsela mmele wa bona moletso gore ba dira di problems tsa la di gole go feta ka mogolong ka ona gore mola le bona le na le re tshedi ba tumele ba ra ha o mara tumele le yona le bone wa tumele thata gore mmele wa bona o senya tsela ya le la dina mola le rona go ka tshedi lo ka tumele wa God is here bona mmele wa bona gore mara modimo ke khalaile mo sana le ba Roma ke le kwelo ke reke ya Roma ba re ka bo April le ba bolela ba re ke khale Jesu a ile a re tlo go ke ning a bo ba this year ba mo fa last chance ha ka se go next year wa di lo tsa bo ba re for sure so ba dirile mmereko mo ka one go le godimo go na le ra tlhago wa bo alfati a ka isa amen this year wona ka ba finish o le beti ke in tshwedi ra kereke bolela is because aba mo modimo a go bolela na mo jo kereke ka he bolela wa tswa nngwe re ka mo ka be re botsa batho re kereke ya Roma is not of God na ba di ya ganya jwale shi ba le ba ipolela ka melomo ya bona ba re Jesu a sa bona jwale ge Jesu a sa boya what is the hope of this planet bona ba nye gore ba be bona hope ya rena ba nye gore le bona ba re botse ka Jesu a sa boya bona ba tlo dira mo lefaseng amen a tlo ba le ngwana more jwale bona tshaba sa matlakana sela se bele ka golla bibele ba golla le bana ba Israele ba batho ba golla mara golla bona pele gore ba di tshele mo ya golla le la bibele re ba thoma ba re bile ba lla ba no a sa le mpere ba re ba tseba le mo re go pola le tsa go ya pete mo bona mona modimo a le come out ba re wa tsela ke sa go pola le tsa go morago ba khutsa di butse ne ba itela tsona magapu a ko le merogo ya mo gape ba e bala ka maina merogo ya go ya pete ba e bala ka mara le la modimo ba re go pola ge ile mo a ona variety se re se bona ke mana wa re ke ba re mana na le je a ona ka mo ba ka tshintsa je jo ba re gapu je jo ba re what a gro bona mola modimo a ba bitse gore ba tshware leeto le fela ke ntho batho ba itse ka mara ba rapile exactly the same thing ba no kereke ya na le yone ka mogomong wa tse no ba ka mogomong a gona lo tsana le no ba go dutu so ka re bana go dia entertainment amen wala ke kwa ere ba thoma go belela ba fetse ba our souls ba re meyo ya rena e omele mpotso na taba ya dijo tsa tlhago e fitlile lwa mo moyeng wa motho bile ba re le meyo ya rena e omeletse wa ba moyo wa batho ba o phela ka engkhane ba ka mara le ntula modimo le ba botsa re ba dire mara taba ye modimo a re ba dire e omisha meyo ya bona ke ba le ba re kereke bana ina moya mane wa tsuba ina a tsuba ba go idira eng mara ba go idira something ka re moya wa bona ba tsana o omeletse ya mara ntwe e dira a dire re go ya repeta e dira ka la leeto la batho ba ba re ya ko modimo go bolela modimo go tsona fa then brother tsuguru ba le na maya teti bana ba modimo go fa le tshale mara because ntwe ke bolelang
o ska lebella go repeata fela le go Israel e lebella mo go wena because ona le tshedi mo tshedi gore modimo wa di khala ene modimo ga khatha di menekeng ke di ntshitse batho ba ba dija go repeata le go kae ba tla mo ba re marwa tsa mo a go tshwana le kae ke nnete a go tshwana ene modimo a nya go a go tshwana that's why a go ntshitse go lo gona ka a nya go o tshwana le go no lo gona o nya go dira something se se tswa ka wena ne o tshwana go botsa modimo gore na a itse ka wena o biditsa tsa lo tlo fa eng jale ge o thoma go thoma go bona dilo di phetonya le dingwe tse le a se tsa se modimo ke tsa se faro ka re a leto la modimo wa bona problem a matlhakana se la ke gore ba tamola ba lebelela ba re mara message o strict ka re ba nya go raloka ke ba nya mo sin street go ba di lo tsa bone ba le o kwa motho a message strict yes o dile ona ke ka mo go modimo a o dileng ka ona lo nya ka ona so amen ka re mmere one message o khala rena amen so go ja batho ba le stage ka re ba nya go ba nos amen the baleleng Nehemiah chapter 13 verse 3 yale ba ikwa molao ba kaola ba ile go ba mokuta o shile ka moka alright arthobele yona mitleng yeo ke Eliasiba mokrista yo ile go ile yena monaki wa dipapushi tsa ka ngwakong wa modimo wa rena a sheki a tswalane le Tobia a mo diredi papushi e kgolo ba beile dibego tsa dijontse le dinoko le dibjana le tsa karolo ya lesome ya mabele le ya mananosi a morara le mofara amen e kwa bana ba modimo so re lebelela matlhakana sale a sala e tswale bona go e repeata ne amen ba tla mo ba khosa di problems mo go tle mo ka kra Israelella e be e sale ka baka la re be kala e be le tsa ke mohuta o mo wa batho le o tswele mo le a wa sonela go and mo tseleng bona o nya go introduce dilo tse dingwe bo mo sheba itira bona ba kgetho ba letseng mola go mathomo ge mosha a ba sego batho ba ne ba sa gone go itamolela ne ba betshwa le bona batho ba ba complaina mamotla modimo o tse ya mosha o mo tsushitse o mmele mo ra bona a be leader ya bona gona le ba tshiletse o nna mosha o modimo o a ba itse kae mamotla ka ra ba sa bethwa ba mona re jwale ba gona go le mosha wo le re ba le bala ga botse modimo o mo shumitse go dira eng gore motho mo go tsale ka ra dilo tse dingwe o mo rerele lentšu la modimo le montse mo tsele mo la lentšu la modimo le montse ka ra malwetse leng a tshwenya ke ba loyi a tshwenya dilo tse ka moka ga fetša go tswane ga a bona dilo tse di tlhobile bana go tshwenya a latele lentšu la modimo jwale ke re o boetse wa phedile bana thoma go lwana lentšu lela no mara lentšu la modimo le ka se so lona be le mo thuša dilo tsela tsa ko morago mamotla o thomile o tseba mamotla o dikwela a le healthy a le fit o kwa bara ka bolela mara batho ba itsebala bana ba modimo na batho ba go dira dilo tsa mohuta o bana ba modimo a se mohuta wa modimo a se batho although ba le gona mo part of the church mara a se batho ba modimo ba bolela ba e kwa mo bibele re ere go ile go ka mo le gona le di mix what ka mo ga di mix multitude ba kry dilo tsa modimo a di tsamaya jale bibele ntho ile ya ba thuša mafenyo ere ge ba lebelela mo mangwalong ge ba lebelela in the scriptures ba kry le normal bibele a e dumele gore bibele ba thoma go ntšha batho bao ba tsenediwa batho bao gore go na le nako mo ba ile ba tloela go lebelela ge ba yo bala ba kry bibele le zeka la nyalelana le ba ditšhaba tse dingwe bibele ba bona this is our problem current jole ile go be le matlhakana fela and jole ga o thoma o dira matlhakana fela o dira equal rights again o tlisha le tlhakana fela ka mogare o fetsa o le tlisha ka mogare o rama modimo this is discrimination mola motho ba sa bilongi ka mo a kire ga ba le gona o ba dira le tshitsa ko a le gona ko go sna bothata mara ge o nya go tlhatlha mola ntwe o tse o tšea ntho e mpe kwa itšang a tla itiša ka mara lena ge le re la ekgala na ntho ya loka e tlisitše ke motho šia ka mo bana file mara motho le a tse o na le di-rights tša go ba ka mona a wana jone morao nyana ge le la mogala ba no this is discrimination le molao wa naga o re di-gay di ka nyalana le molao wa naga a re bereke mo ka molao wa naga molao wa naga a o bereke le rena o bereka go na rena re bereka ka lentšu la modimo jale ge batho ba thoma go sa preacher ba satana gore a tliše dilo tše dingwe a tla a ntše kereke mata o di romela mola
batho tja tsena ka mogare ba senetsa ba ditsolo mola di ditse ka mogare tja thomo ba le ditukelo ka mogare mole le mathomo di beisa nyakele ba ba di dumeletse di tsene ba di amogela re ke tja ka mo ya ga re dubile wa party le wona tja thomo bolela batho ba modimo o ka re bale a sa tlhokomelo bala ka ba bangwe ba tlhokomela so rena tlhokomela so batho ba le tlhokomele ba sa e design le mathome ba sa sona ba tsene ka rantwe mara bona ke mmere go satana o dirang now ke bona ka kereke ya gala jwale ge ba fetsa go ntšha dilo tsela ya ba in every group ye le modimo a bitša ge modimo a bitša go na le mehute e mebedi ya batho ka ra group ye modimo a bitša go na le ba bangwe ke kereke go ka natural go ka setho le ka tlhago just because ba tsena ka ramunya ka monyako la mo le go ne le batho ba ba so o no fetsa o ba kere o le bona ba gona ko mara a ba ko ka a ba di dilo tsa ko ya o magala why le ba sa shabe ko re fetsa ba le mo le tso ba ka ba problem ya batho ba le mo le tso now ba le ba modimo tabese ya jahanya because ke reflection ya maphelo a rena o thoma go morago dilo tse re le ra di dumela ga di kwa dilo modimo go mathomo modimo a re la tlase ke go imulle ra re modimo go kwele jalo mo motla o re mulugila ke amen ya ke tsapara sa le motla beng le re thubile o bona na go mo betle go le monno mongwe a sa lofi service go morago kwa morapedi wa paala man wa tseba mono la le problem ma mogolo ga go le bohloko a fela ba ba modimo thušang modimo a mfoditše mogolo bana ba modimo la re mo foditša mogolo that same Sunday ke ga sego kgantse mogolo yo le fodile o redi yo o na di biri kwa bere feta ke tima ka re wa mogolo o fodile mola mogolo o le bohloko o ba tsere mo rapedi wa o paala ke bolela selo se ke se boneng go le batho ba bangwe a ba kgone go bolela ba nyako huta ke modimo long as go thaka bo ka tloga that's why ga go thaka o tloga fela batho mme ba le polelo a tloga bona batho mme o ngantšha mangwalo a ba balang e seng mangwalo a ba balelang ke moreri no bona ba etse ba lwa le lentšo mo brother Branham a ke tshepo re ba e raka mogolo gona mo Petros le ena e be le motho Petros o na bolela le na re sukoloa le nako ya bolela re sukoloa be ntse le motho mara mo motla ra sa le wait mo di mama geta jwale e thomno ba motho wa bona ke ntho ngwe ke mo thomo bolela ka re identify ke re ka modimo ke batho ba mokutama jwale ge o pela o dira letsing o kana ba wena mo o ipolela ka mokgosa tshwanelang jwale a re mo the New Testament re gone bolela ka kereke ya modimo re bona modimo a ka re dumella go dira eng amen Ngere bala mo wala Marcos 7 verse 7 or bala Marcos chapter 7 from verse 6 to verse 9 le lebelele bana ba modimo car Jesu o ile a bitwa ga kereke ya again and reno kereke ke a called out ka metsa modimo ga dira a called out gona le batho ba ba gona go khukhumela ka mofase ga selo ba le phate ya leeto mara e se gore ke batho ba bo leeto leo no go na le something ka batho ba chapter 7 from verse 6 to verse 9 Jesu a fetola a re Yesaya o profetile ga botse a e rabolena maikaketše ga ngwala a re setšhaba se nthetsa ka melemo mola dipelo tša bona di le kgole le nna ge ba impoifa ifo ba lefela ba ruta thuto ya malaya batho le tlogela molao wa modimo la go marela metlwai ya batho a re le kgona gabotse go tlhokomologa molao wa modimo gore le go marele metlwai ya lena ke metlwai amen so la e gore re mara ba modimo bon Jesu Kriste le la ka mo fase o go itse le batho ba mo futao amen are ke kana tse di boletse ke Jesaya a tisitse are batho ba nthetsa ka melomo amen mo melomo ba ya reta ba reta leina la morena are ba reta ka melomo fela dipelo tsa bona di le gole le nna amen
Go go le batho ba bang a o tsona wa ba sa go dula. Ba tla mola ba tlo dumula modimo ba bolla ba ipolela ka mmelo morno rena re motabeng ya modimo. Amen. Mara ge ba feta go bolela ge Jesu a lebella dipelo ka ra ke the kingdom is within. Muso ka mogare ba re lebella go pelo kre lo a dipelo tsa a mo gausi bale mara batho ba ka ba kala re ba ditsa di bitso ka morena ba fela ba go ditsa morena ba bitso they are a church. Mara by right spiritually re thoma o kala dilo re sa ye gore ba ipolela ba re ge Jesu a thoma o lebella bile ka re bibele ke molekola psio le pelo ke modimo wa tshaka dipelo a nna taba le nna di kirapela go kae ke motho wa nnetse modimo a nna taba le di bolela modimo go tseba quality ya dilo go e tswang go nna di pulisitswe nna ke morapedi nna ke a tlhokomela nna ke a kokobetsa modimo a nna taba le di bulela ka molomo modimo o na le mo a lebella dilo di thoma gona ka batho ba kgona go bolela dilo ka molomo tse le ka pelo ba ka se di dire a ke le bona modimo a kutwa le khonofatse jwale ere ke tlo bala mo sekgoeng ere he answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Come on, drama. Modimo nje o ba bitse di hypocrite because di pelo tsa bona a di motsa be ba bolelang. Go le batho ba kire ba gona o tla ba dula ona ka mo ba bona ba re ba rapela mo messaging ona mo re le gona ka melomo ya bona mara di pelo tsa bona a di nna kwa message. Amen. No ka melomo ba ka mo mara ka di pelo everything ile mo pelo ke something else ta go thushe ngwana modimo ne le ndila modimo le bolela dilo botse modimo a tshwenye kinje that's why re ge o dira dilo that's why go dira dilo ngwana modimo a wa so le lo kala dilo ba re mang o dira because batho ba go bolela dilo ba se di tsona so re lebelela something that comes deep from the heart. Amen. So lo ge se dilo from pelong wa se go le se itla or no siatswa se tswa botse because there is power that comes from the heart. Amen. Ke lo gra le go felana di tshwarelo o mongare ntshwarele wa yi kwa re di tshwarelo go go pelo mo no go ntshwarele mo wa gora wa ba bolela maru mo mo ai bolela o mo le ka mo bolela ka mo because silo sa go pelo se na le power and se change ka mo mo tsa ntshanga o. Amen. Wa busha ngwana more so borapedi ba hao borapedi ba modimo o measure from the heart as modimo wa melomo ya rena ke modimo wa dipelo tsa rena so modimo o lebella right from the heart. Now that's why go ne le batho ba bantsi ba ka tsana ka ra leto la borapedi ba e polela ka melomo mare dipelo di le gole jwale e go Jesu Kristo re ga tsena pe ore how bait in vain do they worship me ona ba rapela ka lefela ona le batho ba ngone go rapela ga ona go tshwaneng ke ba sa rapela go ka mo go Jesu a bolela gona nna go Jesu a le mo go itse ona le batho ba mo kutolo ba itsima dilo tseleng ke ba no subelela le tsona ne mara gona le re ba dule ka rata ba modimo go felela gore ba mo fa phatnyana ba o shipanyana ga nyane ka melomo ka dipelo ba ba go o ntwe ke vain go le ntwe e ka ba borapedi ba o se efelo ke borapedi ba le fela go le a go tlopele ka selo mafelelo. La busha bana ba modimo a ke bolele ka kereke ye nngwe ke bolela ka wena jwale ka motho borapedi bo ka tlishaeng o ka tsweletsaeng gape le ka se tsweletse ntwe modimo a boletseng then ke se modimo a se bolela go rapela ka lefela. Then all teaching for doctrines the commandments of men. When about ba and ntwe itletse ba gona go bolela rena re ba rapedi mara ke o ya mo thutu ya bona se ba re ba se ruta ba re ke so se di se dumelo jwa ka letla modimo ke lo tsana na ke bona a gone bibele e tlhatsela lo tsewa di bolela no bibele re se ba se dira thutu ya se ba re ba se ruta ga ba re ba ruta di detail metwa ya batho bibele re mo ka swa how bait in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Kurba rutama barba ditaba jabat. Me go pleno o tsa bo mamma. Kur motho no dula fatshe ka ra tsele motho mare bitsa re 25 motho motho dula fatshe a tsetsa ba modimo a tsia sena senagana. Amen. Ka di swai ba ba modimo sa dumele mo Bible school because Bible school I consult ko le godimo. No Bible school ile ba kur ke sinoto kur gona le banna ba khale ba borapedi ba kereke ya neng ba dula ka mola ne ba decide ga le kereke bothata bo ka bo a tlhatlha jwa
then this year go le ba ha wa this year dilo di be di kwa so nne ba ka mamola go tshwana le batho ba wa stop go ka tsa buka tsa bona tsa thoma khale wa dithile tsa ka mokwa di bala so o go le every year into the change because ba le ba ya apply so ya pala ba boela mora ba boela go tafule ba re ba ntwe ya gane ba re awa itali wona mogolo itse ka mogomo ba ikgesa ba go ba bia so ba implement ba ruta batho ba krela rasion ba boela back to the drawing table because ntwe ke ditaelo tsa batho se di dira modimo that is why isa tsweletse ba rapedi ikele tsa batho ba creme work ke ka dula fase mo tafuleng wa dula le bona ba ka go ntsha boshuka mo mara aska ba tla re mang a gona o ine debate gore pelo ya hao e change tena amen did your heart change last lo so se bolela amen change is change pelo ya then this thing is not right amen amen la ikitsa bana ba modimo bebele ba gona ga botso le ntse la modimo ntse le bolela le a ke dumele selo se so ba gona o tshantwa le ba ke le ntse la modimo ba ikuke sone banna ba le re bila se ba tlhatsela ke modimo ba ikuke ba re Paulo so ba le thata ba ra se anyana ba itse ba ile go thu ba go ruta ye bona ba inagana bebele ba tse ntse la modimo ba le bela go thu go ba bitse le bela go thu go ba gona ruta le tsona ba dinyaka well and ga ba ipolela a ba re ba dira dilo ba re no ba ba modimo re tshwere go nna se ba tshwara because standard mo ke le ntse la modimo ge o ka khotsa go phira le bibele o tse o rena le bothata bo bogolo go sa khata le rudileng tse kae now are mo lengwe la Jude ke kgaolo yo 1 fela Jude 1 verse 3 ka verse 4 whenever I got tonight kile ki tla ba matla gore ke le ngwalele ke tsa poloso yere le o ba tiga yona ka kwetsa go tshwanetse ke le ngwalela ka le potlatsa go khabanela tumelo ye ba kgetwa ba ifibego a tia ba moka obane gona le batho ba ba le kukunetšego bao ditaba tša bona di ngwadilwego kgale tša re ba tlo wela molatong woo e le ba ba sa boifego modimo ba ba retolollago tše modimo wa rena a re gaogetšego ka tona ba di dira ka maipshino amen le go ba re ba modimo gape ntho e se re nyaka go kgole bebelero ke be ke re ke go botsa ka taba ya tumelo mara ka bona go botlhokwa gore ke le botse ka go tlhabana go be ke le go botsa ka bona ke le botsa ka go tlhabana la tumelo amen ye ba kgetho ba filo ga tsi ya ba moka ke re ke le botsa gore mo aralena go na le batho ba ba kugne ba tsena ka mo aralena le saba le mo ba tsena ka mo aralena so bebele e bolela ka batho ba a e bolela ka batho ba go e bolela ka batho ba ba tsebang le bisha bana ba modimo because e re ba tsene in your midst ba tsene ka mo aralena so o ska lebella ge re motho mongwe o tlile a ba part ya kereke mola a sa qualify ba kereke o ska lebella go ngo gole ke re lebella ka mara class dunyane amen because batho ba bibele ke batho ba o ba tsebang batho ba tlile ba dula ka mara lena and go ba lebella mediro ya bona bibele ke batho ba le modimo ba boletse kgala re ba tlo kry distraction mara ba tlile ba dula ka mara lena ba jere taba modimo ba dira ya maipsino lwana mola ba se ba tsara taba e ka bogethwa ba bona jalo ye ke license jalo re go itse le tsoba le botsela yo sena re na le mangwana le go isa bana ba modimo go bala verse 12 and verse 13 ona mo ngolla Jude mo yone ba la tsone ka bona ba tisha go tshila menyanyeng ya lena ke bona gore batho ba ba ja le lena ke re ba ka mo menyanyeng ya lena a ke re ge re tlile mo re tlo ngwathana na senkgwa sa morena gape bana ba modimo ge le le ka mo servicing ka mo re mo monyanyeng wa morena re tlo ngwatha senkgwa we are feasting here bibele le ke bona ba batlisang ditšhila mo menyanyeng ya lena ba tla gona mo le leng gona mo a se ba go gongwe ke ba mo lena le leng gona ba tlisa tšhila gona mo le jang gona ba ja mo senweneng se se wane le leng right 12 and 13 ale ba le gape ke bona ba ba tlisang tšhila mo
tšhila menyanyeng ya lena ya lerato ya baija le lena ba gara ba sa šia ba re re a fula batho bao ke maru a senago pula a fefolwago ke diphefo ke ditlhare tša marega tše di senago yenwa tše di filego gabedi tša medu ye e omilego ke maphoto a lewatle a go gašana a seloga a ntšha ditšhila tša ona ke dinaledi tša didumaedi tše di sebeletšego lefiting la go ya go ile. ile ya bona ba modimo. So nako nngwe ge re nyaka go bona borapedi a kere kenoral in a given place, any given place mo gotlhe mo batho ba rapelang gone ba swantse ba nyake selo seo. Amen. Because ntho re e bolelang a se ya ko ngwe re bolela selo sa gona mo re leng gona gore bebele re mo gare ga batho ba go rapela go na le ba bangwe ba tsena ka mone ba khukhunetse and batho ba ka baka la go ba tseba o tlo no ga ka ntšha fela gore motho ke a mo tseba ke ngwanetse bona bebele re go na le batho ba ba tseneng jwale ka mantswe a mangwe moya o mongwe le o mongwe batho ge ba tsena ka mara borapedi o se kwa tsena wa lebelela go dula mo gaufi because ba tsena ana ka mo ba ja le nna ene ba ija le nna a ba shine. Amen. Go ka betha a meneng wa o tlisha tsinye a di ka mo o ka mo ku a ka le rerela ka dira anything. But these people are measure dilo mo re measure dilo mo tlabe ya gona o change motho na because o change ngwana modimo o na le problem. It's either ngwana modimo lo ra se tokete moga wile wa dula halfway o se tlo fetsa le la borapedi or maybe something's wrong ka we. Amen. Pero tu mo bona borapedi a se ntole ya go gole because borapedi o tlo change nna le wena ge nna le wena le di ka ra borapedi bo sa change something is terribly wrong. And what motho a tseba ro change to ra change ko wena di mo. It's no lebella mangwe go mamma ba dira eng bona mo rapela no problem ya gago e mo wena mo wena o se go lebella rona o change mo lo tsela go dira tsa ko mora those who change you are not yet out. Amen. It's just natural o tlile mo o dutse mo tlang o bona ka re o tsole pat all right. Amen. Because o tswa modimo o re out of sin jwale o tlile ka lapeng o se ka se o tlile ka lapeng o tlile ke mara sale ka se you are not yet come out o kereke mo batho ba ba sa tsebe mara mo ba ba tseba this one a se o bibele moletse. Amen. Lena lena bana ba mo 2 Peter chapter 2 jale era ngwana modimo ka metla so ga dira dilo a itsekole yena a itsekole gore na o sa le mo tumelong na. Amen. 2 Peter chapter 2 verse 1 to verse 3 bana ba modimo then ke tsote ke nya re thome re introduce mo re bone bana because modimo o bebele the power of God to transform modimo wa change. Verse 1 to verse 3 Ele go dike ba la ba tsela ba profeta ba maka le bona ba le ba lo gona se tšhabeng le mo bolena ba ruti ba maka ba are ba le ga ba profeta ba maka le bona ba le gona se tšhabeng le mo bolena ba ruti ba maka ba tlo ba gona ba tlo tlisha dikarogo ishago tshinyego. All right are bolele so gore ba e go botse go gara ba profeta ba maka ne ba le gona gale le mo bolena ba ruti ba maka ba tlo ba go we go re a bolele ka yo tsa go ngwe ere ne ba le gona gale and o ska dilo tsa gale le mo bolena ba tlo ba go among you. Kale ge o nya go check borapedi o nya go check something sa se be right a se go le mo le. Amen. Ya go ne le dimo tšelo batho ba di dira tšelo a di tsamaile le ntla modimo ene ba di dira mo gausi le wena o itša motho a tlhokomele bona motho a sa ba tlhokomele a le ditse go tlhokomele o kwa bibele re batho ba dira le ba di shakeng o se kwa tšea Satan ga nnyane wa itša o se go o bolae motho pele before to tseba you are not right. No go ne le tšeng tša go tšea le modimo o fela o lebela go tšo those things ke ona mo bua no kona ke mo re gona go bona ga botse no ntwe a ene go ya ntwe ina le problem because ge ile ya modimo it changes now a re ba le re tswele pele le yona
baruti ba maka ba to ba go ba to tlisha dikaruo di isha go tsilego ba tsanogela mongwe wa bona e a ba retilego ba ikobela senyego ye e tlago ka bjang ba bantši ba tlo ya nabo ba teka le ditšhila ke bona ba go tlo tlakiša tsela ya therešo ba tlo leka go lefora ka dipolelo tša maano ba dirwa ke megabaru fela ke bona le kgale ka katlholo e sa diegego go ba wela mme kotlo ya bona ga e robale. Amen. Bana ba modimo le kgona go bona mix e re bolelang borapedi bo tseneletse bo mo gausi le wena ba le bibele re bona batho ba ba go ruta evangeli ke bona batho ba tlisang distraction mo go lena ke bona ba tsenya mo go lena ba le grare motho mongwe a ska tšhaba ko kerekeng e nngwe a tšhaba ko denomination e nngwe a tla dula ka ramolaetša a ra o sa tshadišitše ko morago bona e kwa bibele re o swantse o dule o fafoke ka dinako ka moka because Satan a šale ko morago Satan o kitima le wena mo o kitimang gona and the only time o ka kgona gore o fenya Satan gore o dule mo lentšong because anything ye e senya go lentšo e twa ko go lenaba go sa kgathalle gore tswele ke ngwaneno gore tswe ke somebody else e ka no ba Satan o sa gakantšhitše ngwaneno or motho a no botse a se ngwaneno mara ye nngwe le nngwe ya go se be right a etse ko modimong a gone ka mokgwa o ka e bjang ka gore bjale ge batho ba ba tswedilotse gore ke bolela ka mokgwa ba ba stricti kudu because ba ne go dumelela dilo tše dingwe mara o ntšwane e nyane o e dumelelang eo bibele e bolela botse e re bopi e re komelonyana e nnyane fela e bodiša bopi ka moka so a go nyakile dilo tše dintši ke re ko mathomong bibele e bolela botse e re batho ba tshetse lentšu la modimo e seng mantšu a modimo ba tshetse lentšu la modimo ko mathomong pele ge e le gore go tshela lentšu le lengwane go tšere motho ga molatlha ka mo sebeng ma motho a ka se tshela mantšu a mantšhiso wa tša lwane to boela morago go tšea gore o phele lentšu ka moka ka re le lewane le latlhetse batho ka mo sebeng bjale go tlo tšea o phele lentšu ka moka le le bolelang ka wena gore o boele mo modimo a go bolelang ge o ka tlogela a mangwanetso a gone bokaone bo bo dirileng then o sa le in the same place go bala mo la Timothy le a re lebale 2 Timothy chapter 3 verse 1 to verse 8 bjale re kereke ya tlhago ke batho ba ile gore go ba lebeletse ba bonela o ka re ba tswile ko dilo tsela tse lentšu la modimo di kgalang mara ge o ba latelela o kgwetse le gore a se batho mo tsone ba lo ba tšhentšitše mafelo physically mara a se batho mo mekgweng ya kgale ya sebe because bibele a e gane go tswala lefaseng no lefaseng batho ba tisele modimo bibele se gana go tswala sebeng jale sebe a se lefelo la physical sebe is a condition e affecta moya wa motho and o tlela ge motho a e tswa ka ra that condition motho o sa le mo mathateng a ko mathomong tomong a go belegelwa sebeng jale ge lentšu la modimo le come out le ra out of sin. Alright, are 2 Timothy chapter 3 rebaleng from verse 5 to verse 80 ge o ba bona o tore ba le borapedi ante maka a bona ba ba be. Alright, are le sorane bana ba modimo wa e bona ntwe go kae mo re Satan o ithabetse gona a re bole ka motho mo le ga sa tswelela o do bona re ana borapedi wo mangwale se mo rage ka ntle wa gore a tswelela fela wa kry o shitse mo maraka wrong ke ena motho le ra se problem ya problem ko bibele ga a tswelela by all right o mo lebeletse o na le tsebopego sa borapedi gore ebile a gone gore e setse o mmona o ne o sa tsamaya o ya ko ngwa bona motho o se le ba tsene kereke ena o bibele re go na le ba bangwe ba le gore ba ne le sebopego seo sa borapedi mara go le golo yes ke borapedi mara go ba tlamela gore re matla a borapedi a go tšhentšha motho gore a tswe mo sebeng a ye ka mo seetseng a sa fitlhe mola no go no ba fomo e ka mo ntle ke batho ba go ya ko kae ba opela le wena ba shera le wena ba tšhelete disidi tšeo di theeletsang but these people are not changing o la tsa go tshwana le go nyako o ne o tswa go mediša lefika o ka se kgone ntho eo o ka tšea lefika le epela wa tšea peo ya epela wa nošetša le a mo go tla ba lo lesa
a one ntho e tlotwang ka mabung because ntho a ena mokgwa e ka tswang o sa kgatlhalo ke metsa maaka ka wa tšhela selo se tseneng ka mo a se peu mara ge o tsene mo ngoloketse peu ge e tlhakana dilo ke dingwe di tsoša maaka the power e le ka mara peu e dira peu e mele e tloe ka bebele e re peu e moleng wa modimo o file maatla e tlise mohuta wa go yone so ge o e tla bebele o tla lefatsheng ge o le motho wa modimo o le peu ye e tsweleng ko modimo ge o kopana le tla modimo a gonne ka mogole ka se go changeng ka gona mara the moment o palela ko transformer something is wrong because lentswe la modimo le santse le tšee peu kare bebele e re lentswe le letswe la modimo le ka se boele go modimo le le fela kare ge letswa le tswela go bitsa bana ba modimo jala ge lentswe la modimo le ka bolela mo bathong wa dikore mo a nna ke ngwana modimo mara sa change o sonne o tsebe gore batho ba modimo gape ye ino ba polelo ya go reta modimo pelo yone e ko kgolo motho o palela go fetoga then a re theoge le yona verse 6, 7 and 8 o bona bao go na le ba go tsenela ba bangwe dintlong mme batho ba ba satana ba ba imetsego ke dibe ba ba gogwago ke dikganyogo tša mefutafuta ke ba ka go rutwa ka metla mme ba se kgone go fitlhela tsebo ya therešo le ka motlha o mongwe ke tsone tše janne le jambore ba bego ba ena natso ge ba ngangana le moše ya ba go ngangana le therešo ke batho ba ba senyegilego kgopolo ba go se amane le tumelo amen gore bona batho ba bebele ke batho ba go ngangana le therešo a ba nganga le therešo ba le ko ntle no ba le sebotlogo sa borapedi ba feta go tsena mo golong ba le ke barapedi ba tlo nganga le nnete ba le mo gabo yone ba gale ba change ba botsa nna ka senkgone jalo motho ga a bolela so lentswe la modimo sa mogolo jalo ga a palela lentswe la modimo that's why bana ba modimo nna ke fela ke dumela gore ge motho re nyaka gore a kwe lentswe la modimo a re a sone gore tlhe re motlhaselan no bebele e re a sena malemadi kore motho go nyaka a sokologe o se ko a tshwenyana le ene motie o mo tise mo lentswe la modimo le bolelwang lentswe la modimo le tlo o bolela ge e le motho o kwa bolentso o tlo kwa lentswe la modimo a re tse gore modimo o le bereka jwa mara modimo o le bereka ka mogolo tšatši lona le bolelwang le bolela le pelo yona eo ka mogolo a ka bapole ditšheloteng ke dintši mara tšatši le motho a sokolwang ka lona o ka se ka re o sokolotse ke brother mangore ka mantswe a maloko no ke modimo as long as le peu modimo wa tseba re peu ye ko e pressa gore phele ge ke tla mokae ba bangwe ba sokologa ebile e seng ke ba gorele ke motho o mongwe modimo o ne le ka mokgomong kore modimo o dira motho kore a dule fatshe a le teng a ipotse gore ke tla kwa mo ke tla kwa ne ke tla heleng kore ano ke ikwa I will die a thoma o nyaka a botse mara nnete nka e kry-aka and every time a theeletša ka ntwe a sore a e mokgotwafatse because go na le something ka mogarara se nyako catcha nnete and ga e kwa e ne le ka mokgwa e dirang ka gona e a lekana exactly mo poleke eo because a kere ge motho go tshwana le ge motho a nyaka metsi motho a nyaka metsi o nyaka metsi yo ka mofa mebeleke le di-juice ga a fetsa go na le jo ka moka tsone gore mfe metsi o ka kry-a mole gobe o emaema motho o feditše juice tšaka o feditše eng tšaka o sa nyakala le metsi because lenyora le a se la liquids a se la ntho e ngwe le ngwe go ela ke lenyora la metsi and ge metsi a satle lenyora le ka se le direseng jale le re motho a na le lenyora la go nyaka modimo o ka mofa gore rapedi ka mokgwa o nyakang as long as ntho e sena modimo ka moare o tlo no dula mola re ya ke a go ka mare ke sa nyaka modimo ntho e kwatišang baruti yaneng I spend my time preaching here. Focus on it. Because bana ba modimo bona modimo ne o le ka mogwa shumang and this thing I am matsonga ba e mo modimo le ge re ka bala le ka tsela bana ba modimo ge motho modimo a se tšee bana ba ra sekolo motho la ga sekolo ka nna gore rena ke nna ba jwa di no bjala lentso re phela lentso and le ka nna go e tshwanetse modimo o tlo bitša peu eo so o ka dule mola ba ra ke gore modimo o bitšaneng tlano gona tšetšilego no wena se tlo phela all the time ka re a o tsebe ka nako o decide gore a ke dire selo ke nako modimo a banya go se dire o kwetse o na le molao ke no ke dintsi se ka di bolela bana ba modimo ka ra group ya batho ba bitšwa ke the called out ke the church ne
go ba le mo Revelation 13 verse 11 e re ka bona go itswa sebaka se teng se itswa lefatsheng se na le dinaga tse ka re ke tsa kwana se bolela jwale ka no o gona go bona ka mora borapedi go gona go tsoga ntho ngwe le wa tseba by all standards go motho wa setlhokomela e tshwana o se tshwana le nnete bibele re e tshwana le kwana mara jwale go sa tshwana le kwana gore go sa re ke a batsamela ge e thoma go bolela bibele re go tswa le la dragon and mo Revelation 12 mo la e dragon ke Satan go le batho ba tswela jwale ka dikwananyana so marapedi a tswela ya dikwana baruti ba tswela jwale ka dikwana bareng ba tswela jwale ka dikwana basadi banna batho ba ba gona go tamo lebele gore ba ne le sebopego se ka go ka tswa tlhapelong o go jele o wetse mo matsogong a marong o wetse ka mara matsogo a marong jwale bana ba modimo ge ile gore kereke a kere ke dile ka bola ka kereke ya tlhago le kereke ya semone kereke ya tlhago ke re ke ile gore o ka lebelela ka matlho o nore awa ba ke ba rapedi ke mona swere bibele ke mona fela khuna manyana rapela mara taba ya borapedi a se modulu tša tlhago ke modulu tša semoya jwale ge ile ka re semoya sa gona se kae kutullo ya gage a se ka bolela brother mang gore wa tlhalosa ke ka bolela ke modimo a utulla ke mo motho wa kereke e agilwe upon this foundation modimo ga lejo le I will build my church ke mo modimo a agang kereke gona jwale ge motho a fitlha moo a ba need that connection ya gore a utulele ke tate ka boyena motho o lo ke dintši go dira ka go ne o kofišetša so o bona bo mang ba dira le ena wa dira wa tlola mo kerekeng mara a se ge batho ba le a ba lebeditše ba ka tloga le ena ka šalaga ka negile because a e fitlha a connecta le modimo mara motho wa connectile le modimo wena ke brother wena ke sister wena ke ngwane monnyane ge a ka ba fitlha mo modimo a connecta mo modimo bana ba modimo a go sa ntho e ka motloša le re ka tšhentšha borapedi mo ra tšhentšha doctrine ra kwana le bagala ba gore bana batho ba swantse re dia tšhelete ka bona ngwana modimo ga ditse ka motho ka gore ba le ba itšhentšitše ba jwale ba le ba e senya a e sa le ya modimo and o tlo emela ko gole la buša bana ba modimo jwale a re ba le mo mangwalong re leke go tiša taba rena mo o tshwanetse because kereke ke bolela ka yone kere ke nna le wena o itsebelele gore o dira dilo from where ge le go influencer ke tlhago ngwana modimo o mo botate gore ka se kgone go tlhalosa mara a se lefelo le bana ba modimo ba influensiwang from lona mo le gore ka sebopego o tswela le morapedi ge re o thoma re tšea dilo tša semoya re lebelana part verse e wa idumela o idumela ka netse ke go tšhentšitše mo kae a se tšhentše mara gore morapedi jale o ba morapedi jale ba re lentswe le bibele re ke la go šatola wena Romans chapter 12 verse 1 to verse 3 šatogang ka go mpšafala kgopolo so go sa šatoge then something is not happening jale a re ba le mo Matthew 22 verse 14 re kgone go ya mo tabeng e ke kgone go itliša mo le gore re ka itswalela botsana bana ba modimo yona e ka sepele but re ka itliša mo le gore e ka kwagala ga botse gore na re ya go kae Matthew 22 verse 14 yona ni ko ke bala ba mo Matthew 22 verse 14 ba ne ba be militswego ke ba bantši ba thaolwa ba banene many are called few are chosen ya e ba bana ba modimo ba ba biditsweng ke ba bantši mara ba tlhaolwa ga ba nne now re boletse gore le dile kereke le ra reng called le a gopola jwale e kwa bibele re e re many are called ke eng batho ba ke di called out wa ba gore ke this is a church these are many are called to church ke batho ba ba ya go kerekeng ba many are called car kereke are called out but few are chosen alright mogala mo go ba Matthew chapter 7 re to ka re go bona church natural and supernatural go ka mara batho ba ba tswileng ba biditsweng group e ka manga bontši ya many you the first lady ke dira thapelo corner to corner bona mo di wifi la brother Mbongo fela a bolela ka tša di kereke mo tikula bolela just around mo di wifi la kereke mo di 26 gona le gona mo re le gona mo go ka no tswa ya ma right outside here ka mo ntle mo wa lebelela so
ke tlo guarantee o sentse o boletse 6 Amen. ko re teng the link tura e nngwe le nngwe ko se go ikwale le tse mo mathabanyana so ko re ka o tswa fela ka mo ge le no go rapedi o tletse fase ka mofao batho ba reng ba ka fetoga. So many are called but few are chosen. Right? Arba mo Matthew 7 mola ngere bale verse 13 ufika verse 14. Eli ko ike bala ram ka tselaye. Tena na gore ipitanego, o bana gore e tsa o ka tseo mpiteke. Litsena e ya ona e pakaleji. Le ba batsana o ka yona ke ba bantsi. O bana gore e tsa o bilong ipitalane. Litsena e ya ona ke tsese. Le ba ba ibona go ga ba nene. Le e bona ba modimo. Amen. Many are called, few are chosen. The called out is a church. Few are chosen. Now, kereke go re ka mara batho ba ba le chosen. Ba di church natural again. Ba di church natural. Ba le go ba ba ntšintšintši mara ka mara bona. Go na le ba bangwe ba le a batho ba go tswele. No, ba tlile ka ba la le tsuna mo le life. Ba di church spiritual again. Because go like church natural and church spiritual. Ke mo le no. Now, bro wa bala, baby is wa tsena. Le wa le tshomile ngala la mo, Jesu Kristo o le la mo tsore wala Petro asina male madi tse di utlwile di tabe we bolela. Ke tate wa le mo le go mo. Ne? Ere ke tlo aga kereke ya ka mme di khoro tsa bodula ba la bona re gona le gate di khoro tsa bodula ba so ra di khoro gona le gate ya bodula ba di khoro tsa bodula ba di tisketsa e fenya ke le fa wena o Petro o di mo le suka le ka kereke ya mme ke le fa di khono tsa e tsa le godimo wa bona di gate tse pedi. Amen. Ape ye mo di the keys of heaven, of the kingdom of heaven. So, on a mara tabe mudima ibitar ki a church. Kona li gate te pedi. Kona li gate ye ya di hele. Kona li gate ya mafugo di kita wa mutana mo gate ya wa bolo odi. Well, rekamolo walo shile. Le walo shile lere enter ye at the straight gate. Lena tsananka ka khoro ye dikane ka ba la re khoro ye isang ko tatlho di khoro tse ke tse pedi mo di mo pleke go go di di mo pleke one mara go le ba ra fetore lena tsananka khoro e pikagane ka o bana khoro ye isang ko tatlho ke petleke le tsela ona ke go well o khwetele ba batho ba well go le gate e pedi go le tsela ya go tatlho le tsela e tsa go bophelo ne well go le the called le the chosen ba ba ntsi le ba se go nne well mo khala bisu go pele ba le bebe ba go bebe e re ka di gate di tse pedi ba ba mo tsana ka engwe ba mo tsana ka engwe ba ke ba ba tseng ba tsana ka gate ya go le ba mo tsana because group is a very pedi. Amen. Are ba le ga 13 and 14, yeah. Matthew 7. Tena nga gore e pitaganego, o ba le gore e isha o tatlhegong ke petleke. Yeah. Le tsela e ya ona e pakaletse. Go na le pleke mo ba o bitsa ke distraction again. Yeah. Right? O ba le gore e isha o bilong. Go na le bophelo, go na le gate, go na le distraction, e na le gate. Amen. Right? Le tsela e ya ona ke ses. Right? Ni ba ba yi bona go ga ba neng. Ba ba go le ni tsela ya bophelo. Yeah. Ba ba fe abanya. Ba ba nya. Yeah. Few are chosen. Amen. So the chosen people to bona ba go tsang tsela ya go bophelo. Amen. Le le mo go tsa go ma. Yeah, ba tla go. Are verse 14, are le verse 14. O ba le gore e isha go bilong e pitagane. Tsela e ya ona ke sese le ba ba e bona go ga ba neng. Amen. Amen. Verse 13 is
Baba Inchi, alright, one of the best. Senanga koro ipita newo, ubalo koro eisha utachewo tipeteke, litsela ya uona ipataleji. Beba basana ukayona kubaba Inchi. Baba Inchi, basana bona. I don't want to need the cold, I want to need church natural, need church spiritual. Come kawana batu baba mokereke. Baba bana mokereke, bona le gate tepe. Teje sa wole tinga bona le gate de hele, this kid alone, mokereke wa. Where the many, Baba Inchi, keep the cold one. Basana kaile ungu. Then ba the few. Basana kaye pikahani. Mara di mokereke wa ni. So crowd the church natural and the church spiritual. Whenever you want to come out of it, you want to go to Christian Islam with Manyana, and Joe, take gate. If I shall go, what is strategy? What is the whole? Maroni gating of shall be on no more, but one around or no more. Lena Tanaka gate. Because he gives each a good pillow. So, Ramara, who do you see? Wait to play out on the Chimera is more, but why or never use. Never become Karasan Kusmo, South Philosophy. Amen. Now, would you want water where never know what? Then I get fee. So, what are the gates? More again. What are the gates you pay? You wear the headache, you wear what I'm looking at. Amen. I get too nice. Le ko bana bamuti abe bikira rili wele vale hora kama njoma mara bupilo wa bupilo to business jesu ke arki natsela li niti le bupilo so kamo ki sensibility kamo la ki 7 dimension la ngusha bana bamuti tela yei tana ki the few people bayo kawa ya mo rapin abano tana ka rapala le bupara man abalo tana ka hora la praga man kuna risika mapata na kala linjila mudumulo jwa ki kutundo ya bona mpe mudumulo la kijira ka bebe ero kwajira so ayemelo ngona sitamangwa iziro ba iziro mo yena kuba amazu this thing amen galo ko ki the few uti le mo kele mara yena especially because ayemelo ngubuza ki a few people baba ka jira nto bibili ulela before ba shout amen baba mo nyuma ayemelo mo kufa kufa nto yeba going kola watu mo ga mabata bisira kide mei bale wote mara wale kama kereki bale ba controller from the 7th dimension ba controller from the 5th dimension ko kama uri makereki kola ni dikindo mtepe yemwele yemwe ihorela bayo baba mo ba tshela le yo ke thata is straight narrow and straight batanamo and biblical few bakwetsa dikhi ka tsona yo people ba kry dikhi ka ntlo dikhi ba bantsi abana ba no dikhi entswe bana lo bulu ba umama ba itira ba ka o ke tsela e petse ya easy o sho go mama itira bon o tsena ka gate go do let me tell you o tsena ka gate ngwana more mo this is the entrance amen ya kwa gala bana ba modimo jwale kama njoma le re le batho le mo lefaseng go le power ye controlang dilo mo batho ba rapelang ona go le power ye le ka go dimga tlhago ye le o ka dira ntweng o le ke a dira mo tlhago khantse o tsena ka gate engwe ye le everybody ntwana le bolela go everybody a idimela so ya tsona ngwaneso go ye go pele go le ba pele timetse and the problem is you are many kill not the called out kill na ba le ba o no bitwa so agirwa mo profeta wa tswanyo o re ge batho ba yo tshia le Jesu Kristo le tswanyo ge batho ba yo tshia ba re motho mo le godimo tswana le motho ya tswa ala hlela nnete mo godibeng iseng huku nete tlhaka ya tswana le tsheka mogati ka ba fitla mola ke tswana le tsheka mogati tsa go phela ka metseng ya bula ba bula nete la ba yemo tabana jangrepe tsa magal side itse ba kwa boyo ya so wa le sona se a fofa se tama se fofa mangolo se ya go se ya so go le sona se a tama ka mogoleng mo khapi a ina mo le ditšo e tswela once e tswere a sarara a ita lebella go morao go ya peta e tswere mara ba bangwe ba re mola ba tswele ke lentšu mola gore ba tswele ke ba ka tloga mangwalo so bona jwana na o tlo tsamaya jwang o re la right through mara ko bona a bona gore ka metla o fela go tsa pleke lo aka twista lengwana iseng motla mmutsha yena a saletse o a tseba ntwe ya ke dirile
anything o tswa ntweng a ke dire ene ka se dire ye modimo o tla ntshwarela la bona go se tle mo lefelo le ngwane se te gane ne ga bo tso tsena ka gating ke bona ba Jesu Christ a re ba tshotla ba re morena be sa attend the service are we attending all right are mo 1 John chapter 4 verse 1 to verse 6 well gore o gone go tseba rena ka re a dire gore mo rapidi ge motho a dira dilo re controller from two powers a di dire so a ke menya ka lengwa lone ke tla filisha mo go leleng because I want us to get fast somewhere mo 1 John chapter gona mo ke be ke le yona Bibele e re barate le ska le go dumela mewa ya ka moka because dilo tse di diragantse ke meboya moya go le moya o tsamaisa ba ba bitwa ke the men go le moya o tsamaisa ba senele batho ba ba le moya o tshwana mara ba ya bopule ke wana mara moya o molomo kwa ga Bibele re barate di ska le dumela moya o molomo le lebelele meboya le check because rena re le so dilo tse re di dirang re di dirisa ke memoya le tsona le tse o di dirang o le tseo o di dirisa ke moya you don't have to do anything ke moya le bere ka mo go wena ka Bibele le check memoya because moya o molomo o tsweletsa di fruit la butsa bana ba modimo moya o modimo o tlisa le ntula modimo go ba le mona ngwalla ba galatia moya ke re go na le dikenyo amen tamo a se mo so go ye go le diputsona o ya le godimo o ra o le godimo tsa mo le bella mo ba galatia 5 o bolona ntwele ka mo ara wena mola o tseba nnete o re ntse o tseba nnete o e bola ntshi and o re ntse o tsela pele o re ne buprone e ba ka mphetsa ke dira yona kuri wena a o sa tsaba modimo ya ga o ke bo bro o se tsaba ka mphetsa ke bolela so problem ya wa ke o driver ke eng ntwe go dirang mpo ape go la go na le ntwe ngwe ka mara le go tseba nnete mara go na le ntwe ngwe le appetite ya le di wrong ka mara e ja tsone fela ka tsone e dula ka mara that's why o ka se go gana le tsone kra o ka se mo profita bolela ka moletsa wa the deep calleth to the deep bodiba bo bitsa bodiba ge o kwa ke ntwe be ke bolela ke re le njora la metsi le nyaka metsi fela ka se le khotso ka ntweng ge go na le tlhago ya sebe ka mo lo ka tsena kereke jang le jang tlhago ya sebe e tlo fela nyaka ngwa thabo sebe ka baka ya e ka se gone phela ka ntse go lokana e se nye fela e kry ya sebe o re gone o dula itilwa go ka kra ka mara go ne le ntweng e fela le la sebe au ye wa se nyaka politician no go na le selo se se wrong se dula ka mara le ge ka molomo ka e polela o re o rata ka molomo pelo ya gae bolela something because o ja dilo tse di bodileng o komo ka jalo tse di bodileng something is wrong wa bona ngwana morena jwale bona a re lebella ka nnyane jwale moya wa molomo o na le di-fruits tsa gona so go nya go tseba rena selo se ke sa moya ore whether ke selo se se dirang ko wena whether se dira ke motho o mongwe se dira ke borapedi bo boitseng o se lebelela ka di-fruits because Jesu Christ o ile le se lebelela ka di-fruits ka re moya o molomo o tlisa di-fruits moya wa modimo o na le di-fruits moya wa lenaba o na le di-fruits so a re o tshwenye ke motho motho wa di bolelang re lebelela rena ditlamorago tsa ntho o e dirileng ke eng ntho o e dirileng e tlisitseng ko morago ge o ka re o e lebelela o kry-e le o itlisitse Satan a o ne ka mokgwa mongwe ngweneso the spirit that is in you is wrong ge o ka e lebelela o ka e tlisa modimo then the spirit in you is of God a kry bona so a e sa nyaka dilo tse dingwe that's why Bibele e tebeleleng lenabeng wena se o ka e tebelela o e bonana dipolelo tsa gago maitshwaro a gago metsama ya gago di tsweletsa eng ko morago and a re no lebelela a little bit here Jesu Kriste wa bolela mo lengwalo le lengwe gore ba tlo tla mo go yena ba re morena a re ka ra rera ka lebitso la gago a re ka ra profeta ka lebitso la gago a re ka ra dira metlhoko ka lebitso la gago a le dirile mara fela nna ke re tsere jwale mputo ona ge e le gore ba dirile dilo tse ka moka so go ra go na le moya o mongwe o a kgona gore o dire motho wa borapedi o fitlhe mo o dira le metlholo o fitlhe le mo o profita mara moya o mafelelo result ya gona gore modimo a go tsebe e kgonegile jwang gore e ra bana ba modimo that's why borapedi is very very sensitive, is a very dangerous area a o tseba mara borapedi o tlo borologa
no tla wela mo kotsi seng go ena mo rapeding ke ntwa ene kholo ene ntwa ke ntwa ya semoya because o ka bona o tsaya ke moya wa kra o tsewa ge ke rera batho ba ya ntieletsa ge ke profeta di a tswelela ge ke dira indi a tswelela mara mafelelong ntwe e be go ditshebetse go lebelela ditlamorao tsa yona modimo a go tsebe so ke eng ntwe e be go ditshebetse it's a wrong thing ke ka moggo moya now modimo go tseba lwa a go bontse Romans chapter 8 ke la mo lo ke tlo tswalla tabana re ka se page but no e fa go ne bana ba modimo re Jesu a re a se le dirimi tholo o re a ke le tsebe so go ne le moya o mongwe o ka go dirisa dilo mo la eno mafelo a tsena gore modimo a o tsebe fruit ya moya o go dira lese gore o ska tseba ke modimo it cannot be the spirit of God. Romans 8 verse 28 to verse 30 la le modimo o tseba jwang yona le go itse bala ka tsela e la Romans chapter 8 verse 28 re tseba gore mo ba ba batla go modimo dilo tsotlhe di dirisha go ba isha go go tsebotse ba ile go ba bidiwa ka morero ba ne ba a be go a ba tseba o ba tlhaotse gore ba tle ba swane le leboko la morwa wa gagwe gore yena morwa wa mogolo e be wa go tlokakangwa ke bana ba bo ba bantši ba a bego a ba tlhaotse ke bona a ba biditšego ba a ba biditšego o ba lokafaditše ba a ba lokafaditšego o ba fileletsa amen le go bana ba modimo mo ba ba biditšego a e tšome pele ka go bitša again go le moya o mongwe ga go dira o ka re morapedi mara mafelong Jesu ra botse jwale e kwa the right spirit e re ba a ba tsebetseng pele o bona the correct spirit ke no mafelong e sentse tlise kenya ya go tseba ke modimo e tse mo no tsana kereke go tseba go no shoma a o ne tsaba le relationship ya go modimo ya just working o tšweletša dilo ge ba preacher hape ya se go be mo fase o dira tsente di go dira matla o dira all these things but mafelo le tšeka moka God doesn't know you then it's a wrong spirit so a wrong spirit can be very religious ya dula ka mara kereke ya dira lo tša bo kereke ka moka mara mafelo no modimo a go tsebe so that's why o ka se no tsena kereke wa tsa gore wa no anywhere just because o kwa gore bankopella mnatse ba thabisa moya wa this is not about that it's not to entertain you this kurna mafelo nke go ditšhanotse kile wa kwetša le modimo ba go tseba mara bibele e bolela something ba modimo a ba tsebetseng pele wa bona batho ba modimo ba tsebetse pele bibele a ba kgethela pele those that he foreknew he predestinated to be conformed to the image of his son gore o ba tsebetse pele before ba eba gona and then a ba kgethela pele ka re a ba tsebetse go pele a ba kgethela pele gore ba tla ba tshwana le legopola morwa wa gagwe so bona bao a ba predestinated he called them well go fita mo fase go ba kry le ba le ka re the called out group mara batho ba se called out fela ba na le ntweng ba na le knowledge ya modimo ba na le go tsebela pele ke modimo e se go no le ka go shumela modimo ge efangedi e ka se fihle mo go botsa go wena eng before e tla mo lefatsheng it's going to lead you to wrong places. That's why molaetsa o sentse go botsa go wena eng before e ba mo lefatsheng before e tla mo rapeding go before e ba ka le bopole ge efangedi e ka tšhaba go bontšha re be le wena then ra re nya anya go bona ka ge o ka bona o ka tla le mo le khale mo sa not of the right side. That is why re boleng ngwana modimo bibele o re kgethetse pele he chose us wa bona the chosen he chose us in Christ Jesus before the foundation of the world Ephesians chapter 1 o re re rapela modimo ka baka la mama na a dirang papa o dirileng borangwane before ba tsamaya ba tlhokofala be ke na le bona ba re ngwana ga tshwanetse o tsena kerekeng ska ba ba tloela kereke a re tsene those are not our reasons tsa rapela re rapela modimo because election re rapela modimo because re lemogile modimo o re tsebile before the foundation of the world ke ntho e dira le ge go tswelela tsa bolentsi re di tseba a re dipe from motlhaong because mangwe a ditlhalosa na Jesu Kriste a bolela le Filipi mo jaro Filipi a bolela le Nathaniel Jesile Nathaniel a tlo thoma go tseba Jesu o bona Nathaniel
o ba le mola a le go gae a sa ya mo servicing ka go bona le kereke tse dintsi mo le ene bile tsalapi jale tšatši le lengwe a ntse a dutse bebele re go bala mo John chapter 2 e tšatši le go feta go ba le service Philip a bona le Jesu a di dirang e ra kitima a go motseng a yo bitsa Nathaniel a bitla kwale a bitsa Nathaniel e emele la ngwaneso a re go servicing re mo kreile o la ba profeta le molao le di bolela ka ene leina la gare la nnete ke Jesu mo la bebele mitsa mesia ba re mo kweditse bebele re Nathaniel ba mo tšha ka tswa eng mo se se motse ko Bethlehem ko Nazareth Philip a re bona skarangana come and see ka tlo bona ka bona wena so ga fika le ena mo pele ga Jesu o ne ra sa fika Jesu Krista bona mo Israel wa sena mosotho Nathaniel a butsa re morena o ntsebela ko kae Jesu Krista re before Philip iseng Philip o tlile le wena before Philip go re ntwe ya se mmere kwa Philip o kwa modimo before Philip a go tseba a go bitsa nna be se go bone o dutse ka fasa setlhare ga nagana gore wa tseba before Philip a e tla a nkry-a ke le ka ditlong ke be ke dutse ka fasa setlhare a bona bebele a wena kgoši ya Israel Jesu Krista o dumela monna e se tlo bona tse dingwe ke sa bona lentswe la motho mo se dumela monna Philip o tlo bona dikgolo go thoma o dumela le tlo bona mangelo a etswa le godimong a theosa a nyolosa akwa because modimo ga o bona a go bone motho gore ra bo brother ma o bona before le brother wa tla mo leng gona o bona before the foundation of the world. Amen. That is why ga o romela molaetsa a o romela molaetsa le wa o tlo o go bele no ga thoma bona le before the foundation of the world ba the main ba le tla mo kutwa di gona jwale ka bona jwale ge o thoma go latela le ge o thoma go tla ka tsela ya go kgethela pele go tsebela pele ke modimo e gore bebele re 2 Peter chapter 1 then ke nana di tlono le ka go tswalela somewhere maybe I'll just say something mara wa modimo ke tswalela but there's so much to say here 2 Peter chapter 1 verse 10 le verse 11 so le a gona go bona re bana ba modimo kereke ya nnete ya modimo ka moara kereke se se bitsa gore ke kereke mo lefatsheng go ne le batho ba bangwe ba le ke bona kereke ga botse mara ba bangwe e no ba bantsi ba go latela ba bile re ke bona metsenela ya leeto mara go ne le dilo tse ba sa kgone go di amogela go ne le tse di ba palelang Jesu Kriste a re ge le barutwana ba ka nna ba le lentswe la ka bebele ba mmotsa ba re o ra jwang gore na be lentswe la a re le tla tseba nnete ya leloko la ba ra se re ba makgoba motho bona ba re ba dumetse ga ra bona re a re tsweleng pele le lentswe ba gana bona ba Jesu ba botsa gore a ke dumelle monna o ruta le go laola ra mosadi le go ruta le go laola monna ba re right there go mo poloso ya re kgaogana le ena ana mo re nna le ena go latla ba palla go tšea dilo ka moka ge ne dula modimo le re latlhase go sa latlhe ngwana modimo ke ntho nngwe gana go latlha mara ke eng this thing and ntho e dirang ditlamorago tša yona keng fruit ya selo seo se dira sa go gana go dira ntho modimo e bolelang o ke kgwetsa o le ko kae bebele re by their fruit jale o kgona go bona the fruit ya selo se e ka bang jale bona 2 Peter chapter 1 verse 10 to verse 11 chapter 1 verse 10 to 11 yeah ka bona bana beso le shang le pelelele gore go bitswa ga lena go thupele le go tlhaolwa ga lena ge le dira ka mokgwa go le ka seke la ba la kopiwa amen bona bebele e re phegelela gore go bitswa ga lena mara go le biditseleng before the foundation of the world well phegelela gore taba lena e bonagale gore ka nnete ke lena the chosen phegelelang le bonagale gore you are these people ka ge le dira ka mokgwa o le ka seke la gopiwa le ka seke la gawa ka baka la ge o le part of the many o tlowa mara go fitlha mo o thoma go dira dilo ka mokgwa wa special sa o nyaka modimo seng opinion ya brother or ya sister then o ba a special bebile jwa o fitlha mo leo o ka seke wawa and then ge e tswela pele le go tlhaolwa ga lena ge le dira ka mokgwa o le ka seke la ba la kopiwa gobane ke mo le tlo go humišwa ka go bulelwa tsela ya go tsena mmusong wa neng le neng wa mo wa rena Jesu Kriste mophološi wa gešo bana ba modimo la ekwa taba ya tsela maa e re jale le tlo khumišwa ka go bulelwa tsela because go na le a gona ka mokgwa o ka re o rapela go se be le tsela ya bulera eno ba ratse tsela ya tlhago mara bebele re ge le tsela ka mokgwa le phegelela go bona gore go bitswa ga lena taba yona is so sure
Where were you before the foundation of the world? And incense shall be ministered unto you. To the kingdom. Amen. Alright. You must go right inside the kingdom. Marayo get the few. Eric Mutomo Kino Katamo, Kino Fele Jagata Veso. Born. Moyawa na wakona utraso. Moyawa na wakona ujamu saajide. Or wakona ujamu na wamutira or atariga mara brapi. Mara mafelo lantu ya aido odimu. Mo profita rabalela ore. Okay, nitula mudimu ya bala lere musadi malmang apare ukhabuti wa ushiatol. Bala mudimu musadi mudimu khabo pa musadi. Uba atwa rudrai. So mudimu le musadi en milo musadi aso ruta o buhela o buhela kuba mudimu o dilio ebe was special ebe milo musadi en usonja out wale are khabu kimangwa ere wale ball now ki musadi agir ki bibili wala na musadi basadi aba pare khabu to chiato ba musadi shu unamela kimoya onke na murapi o thanji kemeli ko nke mi ko to ko nke matolo ko nke waza udira halala for Jesus makwafa tshitse ko ntle baruti abasa rarabo zini bafela ba before ya sister mama ngudu je microphone mo let's sing for the Lord mara abanye ko opelela ba khateke ba mozetse mmele wa musadi ba khateke ba lebetsi o bona jwale ntshone idira jwale musadi ola I think I will not to what am I as a philo no, yeah, not Merwa, nobody. Kimu to our rapella, Kayamo rappelling, Urapella, O faster Guru, Ovala Bible, Uzel Chicano, Mara problem of Palaguapa. Ugamana deposit of Pil, I think I will Garamina to your name. Upitamu, Maramoya, Ascapa, House, Gorgota. Well, a baby to la Pilgrim Manleman Akalevella Musadi Amohanuba. Udile water, Namupinia. Give baby Eramuna. Maraking in Pigayara Munna Alevella Musadi Amohanuba, Kiramasavilla Saparamu. Well, Indra Musadu, Adra, Anna, Mokapilio, Agi presents, actually, Namukamuko, Banava. Ya, once I was doing a Casabam Dimukabala. Quand on appelle la microphone, Jesus is here, what? Afufani, ou société monon du Khayovel, voilà fruitia dia program said. Voilà fruitia, qui Khayo Gamukreke. Well, that thing is not of God. A Casavia Mudimo Banabamudu. And those things, deeply Ramara Kregen, in the many. You buy them on my fellow, Musadola good judgment, can be the water, the matter, whatever you have a thing. So much Baruti Baki question no, Mudimu was assigned ahead. Mudima seka profit mudima razul gote ebile ne nakira na bale ba khayo ba sadi kwal kul fasi ko kereke kwal ya mutakaso wotwali timus ya la kelo kul fasi ala kelo ko mulonga ba la botwa gonya biwa musadi wa dile botwa bone o kele disi tawa wo fela ka mukreke kisi tawa ko dira lutini busana mutho kisi tawa tlhokomela ba ruti so mara spirit service mona meti saudira apa re bushai tsukwa it comes from hell. La mwana mudimu kani wala la lebelela di exhibition tu muli muidra. O lebelo di kisha ko mura. Osko no dula mara I feel good. Because if fruit ya spirit tse mo wena, ikisa ntongo bwana kare ni so re bitame boy. Kai no si tawo no ono wa parafela, abije moya wa kudi le mtu wa para brother. That thing is wrong. Usa khata no rubita batho ba o reka mudimu ka melo mudipili di dikgolo. We are here, we are calling spirits to come on this planet. Amen. Pololo tsa gago dikadira ro batho ba mo batsene ke mebo ya ba kwatsa batsene ke mebo ya ba ngale dilo tsa soletse wona modimo se ka go bolela fela understand or ge re ke reka modimo re di kemedi tsa mmusho o mongwe ene o ka se bemo wa ba kemedi di head wa greelo presence ya ibitsa matimoni from everywhere atena mo batho then it's not right le kwisha bana ba modimo so the church natural ke batho ba le ba ndira dilo ka no go mo pleke but the church spiritual bale mo ga lento ya se moya a le go be mo bibele ere khale na kole le se tshili subulwa le be le tsere bibele ya nna le ditshwalo tsa nna
il est shumisa for miracle na jwale ge se ile sukulugile ke sa mebele ya lena e be se dimo se se phelang di tshotse lena e be marumo a ntshonyela a tsoko jwale go sukulugile everything you do polelo ya gago matshwara ya gago a bitsa le go dira mara o ka re o morapedi wa kwetsa o bitsa phathana something is wrong o bana ba modimo a re emise fa modimo a khutwa be le lena re tla re tswela pele ka molaetsa o ka tšatši le lengwe ka mokgwa modimo a ka dumelela bana ba modimo ke nna ka re o itekole ye gorena ke meboya efe o e bitsang ge o dira ditho di dirang ge o le ngwana wa modimo bebele re ge motho a sena moya wa modimo a se ngwana wa modimo ge motho a sena moya wa kreste a se motho wa kreste e seng ka bakala identity ya gore o na le moya wa modimo ke ya gore o ngwana wa modimo ke ge o na le moya wa modimo ene gore o na le moya wa modimo a se wena o ipolela go na le dikenywa tša moya ge di le mo go wena di a bontšha le moya o kao mara o ka none ke na le moya wa modimo dikenywa le something still polelo is very empty re ya leboga bana ba modimo modimo a khutwa tlhonofatše mo sebakeng se bjalo o nyamiša difetlhego tša rena a re tswalle matlho a rena bana ba modimo kgoši ka maatla otlhe wena motlhodi wa legodimo le lefase le mo mathapeng a letšatši morena kgoši yaka rata go batamela re leboga mogau wa go kgoši yaka gobane letšu la ga modimo wa ka o re file lona ka maatla a moya mokgethwa wa re utulela lona modimo wa ka ka molomo wa moprofeta mo metlheng ya go phela ga rena modimo wa ka lena be re tsamaele le lefase re tseke meboya modimo wa ka ga maatla ka tlhore re kgane re mo nnetseng kgante re mo timelong ra rapela le jale modimo wa ka seetša sa gago sa efanedi se sa tlhaba mo dipelong tša rena modimo wa re thuše se ke ra thiba tsela modimo wa ka seetša sa se thuše mekgwa ka moka ya lenaba ye e bolela modimo wa ka se e seng thato ya gago re a kgopela le wa papa re thuše le kgole go ba ba gago ka dinako ka moka maphelo a na be tlile ka lentšu la gago le ka moya wa gago tlhonofatša bana ba gago ba modimo wa ka o ka lentšu la ka metlha le ka ge letšola la tlhaba dipelo tša ra modimo wa re kgona go lebelela wa pelo gobane o modimo wa maphelo a rena modimo wa o boletse gore kwena nnete le bophelo ga maatla papa ke thutse bophelo ba gago bo dule mo maphelong a rena fela o boletse gore lentšu la gago modimo wa mo lentšu la gago re le bophelo ba gago modimo wa ka a bo amišanye felo le mediro ya leswiswi ra rapela le jale papa re se ke ra ekhwetša re na le mediro ya lenaba mo gorena maitshwaro a lenaba papa re thuša ba ba phafogileng re le ntwa ye jale ka bagale ba ba phafogileng ba ba rutileng gabotse ka lentšu la gago papa re thuše se ke ra re mola re lwa le lenaba modimo wa ka ra ekhwetša re ema le lona ra rapela le jale tlhonofatša bana ba go sa magaeng a borena o dire ka botho dilo ka moka re kgopela le jale a be go phagamiša wena ka morena le mokhutswana kriste jesu re kgopela ebile re leboga amen